na me a me fa me ho adwe se me pɛ those two di akɔ nti me di kɔ tema those two fa tema he tema ho no na me wo committee 18 okay na wo se wo ka se wo de bɛkɔ asɛm bɛkɔ ba bi pɛ me ho ba bi a wo de asɛm ne kɔ asɛm no me de kɔ those two na ho no ana e ka ne se edin na wo ho na me wura fika kra nti me de kɔ those two mo so e ma me krata ma me de kɔ ma agya yawo no nti agya yawo no agitum se e no kore ye fle no gitum se e no kore me one ma fa afuro na so nyin se na wagye atum kura me wo a obeye DNA no mo ye se DNA ndie ndie nyo ma sem se me no obeye DNA ndo o mu nsi ne kwan ene se o mo gye penesa ti asem o be kan ne se me ko hospital me ka ene me bibia no be fa ti o sha ase o ye se manti bia me ko hospital be ma me 100 cedis na me se 100 de agya yawo nkra bonten so na me no mienu ye te no 100 cedis de o ba pemfo de entim nya me hwe ene wo se oni ho hwe so obeye 100 cedis na no wa o de be ma me so o kan sa na me sere o mo ne me kasa o those two ho se me sere o mo sere no ma me so ba pemfo de he say no mintimi nkoma ti won pay 50 cedis no fa nka sika no ho ma me aso be kan say 1 cedi kura mfa bi nya den enka ho 100 cedis na no de be ma me na say me so me je peni me ni kama fo obi amatu kwan me ni kama fo ho na say me jitu musa 100 cedis no me jitu musa ti e ka be 1 month na mo 8 months ka be 1 month na me say there be a 7 still na me nteme ho ase na me say de ko nungwa dos to biem na say ka ho mpre no ko nungwa ho na nso so mo say akosua sika wade ma no kora de enso ani ye nyina ye ma enso ani nti ye besere kakra aka ho na say mo sere 100 cedis biem esaka ho na ye nice ay 2 okay nti 2 no sa ta ma ye kan say me bewo na say me awo mu no boso me nkunu ma me bewo no a me ba kuma se mfiri aha na ba no mo say sa de ya say me bewo de a wo say akula no ho niam hospital niam e beje jemi wo say otu aka na say no ma me ko dwem e ya akra market me ko busebusa ti me ko na say e kan nyina akula no ho niam kan nyina akosi 5 million na say otu ya de ma me onya me kwa akura ma me fa makuma se a wo say oni sika o de ma me na say yi for those two for na me kan ya so de me mla na me mewo na me pa me wo a no mahu do mo so me kan fa ho me wo ye no ka won fle me kura musasa akosua wo bentia na wo hwan ma ante ko bia meti hwa na se me fle those two for na se nyame adom nyame ahye ma sumdwem ti ma wo afa me ho afa me banti dem pese me de to man mu se o ma man no a wo se wagye atum so na menyam no o mo na nya we se nyame ayi mafirim na de o mbeye no o monye ti man tinkomo na enkomo bia biem me wo ha na obi fle me fon so nipa menim ne da oba na o ka chem sa kosu ahwe o fon so se 2 million su e wo fon no so na se nyinse ni mu 2 million no de be mama awo nim me wo ye na no de be mama na ka pese awo awo nim na ka pese awo nim nya 4 million kura manti bia 4 million so oba ma wo de medidi mesi me bane ma meto pampers nyane sana nka me penti 2 million e ba ya no manti ko bia biem besi nne ha me na wo kase na ma fam awa abrabom yesre me aho kire me papa nua na efa bidie ma me kekere kakra 2021 na me de wo akora me ka ne ho asem na me ton bidie kakra saa em papa nua na me tifie no sa kosu atifie dia mpese me boa na wo kekere bidie na se papa nua na fa me ho do ene wo ma miska eton bidie kakra se bidie sika no me papa o chen me wo me disika na ma na se wo mfa nko mani nua sa kosu afa me de koma me nua na wafa bia bra se wo gye na watana so na se metete kwa onfa bidie ne ma me bi ntimi se bia me papa na ahye me dwa na afi wo so won to aso bi timi na me ho hweka na me gyaye ti me wo mu a na ne nua bi be ka se akosua papa ya aye waboro na me se ade na wo se bidie ne nya papa na e fama wo na ne nua sumasi na e fama na on fa sika no enko na me se so na obi su timi wo ne ba na ni pan sebe wasaye ne ba na tamfo na me nimu dam ne se papa na adwetire na wo de abɔ me ene wo so ma me nton ade ne bi na sese na papa ya me de a me de me nsem nyina ama o kasie ti ma me abrabom na me wo no enam se be ma na emfi mi enam 2 million pe a efi se ma hyase 2021 2 million pe ena esu wo me fon so be sise se million mi na ma hwe me ba na ye kan se aho kire chi me sa akɔfa be ma foforo be ma no ba na hye ma chi sesi a no be ma no so ene ma nto aso ne me wo no so gya me si ho no so so on panyin se na na wono de on de ogitum se wo pe na
yantena okay yankoso enye ntikra ne wa anti yanka de ode ne ba okay me ka be siasam so na se onu ni sika me kofa ba ma no se we na amoa me we nhwe we no aho kirem na me kofa obi foforo ti onu na amoa me no na se we no anu so no mantoa so na se onu ni ya na wa yi sister cds me baketo yi papa na yi sister cds week bia sister cds na me ne ba kono nkanani no eba no ewisu ye ni pamiense ye wisu ni week enso yen ye bobo bose wa bonten ni ye twetwen nti me ba ha wie ya papa ne friend say me ba cho friend no Mr. Yaw amoako Mr. Yaw amoako oda so awon kran ba cho oda so won kran okay Mr. Yaw ka wo friend papa no wadi mvie say papa no de me ni san ye me ha me de 50 kura obro wodi ni san ye no ni san no na sabra na so wo mvie say ata me 31 na wo 31 no wa woda ba cho na ma wo mienu no wadi nka wo mienu dada ana akohia Mr. Yaw amoako e won kran o hia wo no papa ni mfie kwa ni mu sa de edane a obewo yire awoma woni ni di sa nkomo no me pa cho me ni di nkomo no ye se no kura so o yire na yire no enni enkna ho abruchia na on de na yire tie nti ontimi nsi me kwan se one mentena ogitum bibia nsi ho kwan ti one me betena ti wokan na kura na me kura me fa adwen no emma ne yie na osakosua me yentena oba no problem bia ni mo abruchiri ti betimi atena won kan ha okay na me je pen ne yetena etinka na setana te sen na mo te sen so obi a na yire ekwa abruchiri de agya ya se okra ni fie na enkurama na mudi a hyemfire na akofie honom me pa cho na me kofie ho ne fie ho no me ko hoto aso be mpire no na efiri ho no me koto kiesu won kran nti efiri ho me koto den won kran kiesu me koto kiesu wo koto kiosk okay tona me toni mu no me nya sika me as what to fie won kran kiosk fie won kran nti kiesu ni mu no me ko ne fie be mpire no efiri ho na ona na ba me kiesu mu da bi o mentiase o wa na wo ton kosua nkakran ana de to kiosk me pa chon e won kran ya wutim me pa chon ana akohia Mr. Yaw a wa ne yire na o se na yire ne te o man be so abrochire kuro be so eno de wan eno so ka sa na yire wa abrochire na aso gitu mu eti da na akofie one de wo hwe si na na cha se nye fie a oba atim me pa chon kan se me kofie ho no me hu oba bia wo hoda na pictures de me hu se pictures ono oba ne pictures ebobo ho na ne ma no so ne baby anso ni no bia ni fie ho no na ni maid eno nko na me hu se na Mr. Yaw no osika me pa chon eti ahyase na te sen no hwe o kama ahyase no ehwe no na obese kosuani a wahia sikani ti kakra bi ode bemem bia ha no na kakra be se sense me pese ye build story no na ye tiase kama kakra no wantima ma miska 100 cedis da 50 cedis no intervals na ye na wotwe na da bia na wotwe 50 Ghana na no ode ma wo na no ode yam eno ache no maska ye oti wode pie ni ade nkran de ni je wo ho ho nyina no wode pie kama eno chop money no 50 cedis eno ye me for me chop money ba pie no ono atimi flama kosua na me hia ye nkwa ha no no ade me ko yes wakoji mani wa bonten oji wani a kama ensan me so minimu sanum ti drink am pede me kan auto sausage me so me ayi ani sausage eti hefa na mutaatena tra yanka sa de ne yetena nungwa hwa na ne yeta eti mu kwaji mani a no obeda kiosk num yakoji ani a ne fie ho ahyase na ode me ko ne fie mpire no by efiri ho kon de me am nchen na no oba woni Mr. Yaw tena di science na nyinsen ne ba mene Mr. Yaw no 2020 ni no ye share March okay March nti free March na mu besi May 18th May na nyinsen no March to May it's March April May sister we mo mere pa o 3 months papa na pa Mr. Yaw botum 18th May na nyinsen ne betum okay te agya Yaw na me preso ada nyinsen ne de me makwa ma wo so obe wo de wa be hwe wo ho na o se de ntina no mpese wo be kura nyinsen no nyinsen wanka ono so pa na wo mpe no se die ntia ebi a no atwa wo ubusa no se ne man se wo so obi wo hon man wo se metwa wo ne empanifo ni bo se bi a me pension baby eti bi a me no wo twempre ba wa ye ready wo bi so hon man wo se metwa wo me nya madwen se me wu eba biem aka me ma ho Mr. Yaw ne nyina so ntia no se wo nyinse no wo mpe no wanka hwe ankyerɛ wo e ba cho wanka hwe eno an se wo de ehye to me so se
menyi nyinsɛn ne mu na ahyɛseɛ no a wɔne ɛsaeɛ no ɔka kyerɛw sɛ wɔwɔ yere na yere te aburokyire na nso ɔpɛw no wone ne di saa nkɔmmɔ no sɛ wɔba ne bɛrima deɛ ɛdɛn a muhyia na ne deɛ nyinsɛn bɛtumi aba nyinsɛn ba Mr. Yaw wayɛ ready sɛ wobɛmama wo wone ne di saa nkɔmmɔ no patro ne nkɔmmɔ bi ha mem ade ntia so ohyia mene ne gye no ɛboro so kyɛn ɛnɛ wogyi w'ani o bɔ me nkɔmmɔ wogyi w'ani paa meboa ɔne deɛ agye yɛni 3 months no 3 months ni mu no saa na ne gye ne te sɛn because me pese me hu ade esisi wani efrefra waso pa ntia ahu na na kwa wa ha no man kenti ade ade nkura na ode aye wa power ahu a itimi si wani a esisi waso a wa hu no bibia na se be menye obi a ne nsem ye a na nka obeji mafiri ma ho kyerem nso antimi ankoba 50 Ghana no 50 Ghana na wotwe asem de yeka ye o 50 Ghana no na minnim se sika saa na obetimi de ama na min se nipa de nka minni san no ebi ohwe suban na sika ode ma me so mpesika sem se enema me wenye se na ma me wenye se na me hwehwe ne se ka me ma bre me ho ase se awemfo a me ton me kosua de ko beji mafiri saa o haw bi mo na so se ne nya saa na o se wode bai besa bisa obiem se wo watiri mpo ne se wo aho kyerem nkura mienu nkura no mo wo hina na wo so tinkran nkura no mo wo adwumaka skese ukrom ne ho meboa adwumaka skese no de nkura ne nana na wo ho na me akasa da me firi wade adwumaka se wo mamponten okay etiti bia bi ntina waja o mamienu e wadwumaka skese se wo kɔ nkran akodi pa padie no ma wo de akohia papa pani a wabɔ ne bra wasi ne fie medi nyina wo wayire wo ba wadwen ne se bia wo ne san a wo betime yi wa firi kios na wo kɔtɔ ye ne mu na ka bia nka anya hwe kora nka one room watimi di amount nipa na watwe ma 50 Ghana wa wo kios no mu ɛna na wɔsan ne obɛda am prompte se papa yi bia na woni mu bia wode boa ndi amamu ntrimusa kasa kasa na mentonka me patwa ndi amamusa ama utrimusa sabe na 31 years o patwa wa hu nkora mienu o ɛna ama utrimusa ɛna bosumi mienu pepepe ɛna nyinsen no soso sa baaye etu uda ne de na ewo mu ana papa itimi free ne dan a made nyina wo ko ne fie na ne fie ne tesen kasa kasa madam vem na wo de kasa na asa ekofo ba cho me ko ne fie no fie nye sebe fie bi akeke fie ne kama enti nyinsa kura ne bae na asa wo yese mintungu me pem sofa ma me di machi ma ye ko fie ye ko asa ma me sofa be kansa ko hwe hana na wo beda ono wo hwe fie ho na sebe nye efie bi akeke sa efie ne tina afo so nyinsa ye na me ba cho fie ne nye fie ne ntia na so bo on ma hwe be ma na japade ase kai efie ade maka ha mi be yi me de egu ha no tina afo so nyinsa ye no nko be yi me firi me haw mu na nkankra ha me koyo no bia metimi aka se na mini pesu mesi so ane bia menya te bia se so antimi amasa na wona ne tina no ka kire ne se papa me de me wa ho kire mu o kios mu na me da etisa wo fie okura na mintumi meda ho no me bia nka pe wan room bi na ke enkodem woni ne di sa nkomo no e ba cho da bi sa etiani je no a ba fa pie na akotwe sausage no na abobo bi gusua na obeda kios no mu a na wo ato se fom otofo mauda e ba cho da bi wo hye watade e ba cho da bi wan hye mpaboa da bi ni ana nyi se be no se yitu kura na menya bia mfirim dress kura wa de na owuro ni nyina wa na asa ato me dress ya hye ene ya juada bibia betumi asi de besi bia so na mode ya che high Akoma 87.9 ene onua TV esom Akoma mu sem dwumadie ena yegusua ye de esom wonti papa yi eja yawo amoakwen apart from ono wado chia na damfo bi busuani bi a na che se papa bi asetra wode meti we serious wado chia obi sa ba cho amasa me hu obi asa wa hu obi asa ete se ade ba chena papa ya efie ho na wode koye ne ekwa na woni ho bie mu a hwan na wo kwahwe no woni nchen meni de ade a kan se mia me yema me ho ne se adwuma na wo ye a me hu no ho no na weka ba ko na me fa na damfo a ema na se wo ye weka obetime agya adwuma enti wo na se weka no so agya adwuma ti wono no da fie ho weka ne da fie ho nti wono na ase na ema mi hye mi nkura kakra sa asem ba weka na eden a bibia ni a ema weka ni hunumu kakra se me ne master ne te na master ne kura de me beda fie ho ma ohwe ma weka se ne da me di nko na hu me ofie ho ayete no ma weka se ne da no mpese obi ya be hu weka se ni me to kosua no me di fo de o hu niema papa to kosua no ne weka ne de woni me pa o to me kosua ne bi ti woni me ti se master hu se bia kosua wura
Yeah, master who said I pray who said when he did say be and we go see be an be our dream say be an imbeguase. Until now my work can be who does say be see. About trimu pen say ejaya amwako na nya pebi na bia na opel na mema de sabe to da mo take so de a ba bia na wo mo pa kwura no ebia bibisa na ba na ode be fa na emom no mfa wo say oba wo fa wo say serious na kampese wa pa oyemba about trimu da wo hwa setan no na otie a wo do koda fie kura gise wo hwem obi ada ansa na ode wakọ wanfo wanche wo bia kura se o ba menene wo honie a wo kiosumu ana no no beda se de no wo sky de ebia ka guest house ana hotel bi kura engo betimi de wakọ wanye ni nyina about mpense papa ebia na one man standing bi one night standing bi na nanko ba be for yes bibi serious bi na nanko pede free wo be date be 1 month ko na me hu se man no ommoa na me hwese se bia nke bia adwen sakra kasa kase ana kwa kwa studio hakro so wonte wonka adwen sakra beba so me hwe ya no adwen sakra bia ma se nyinsen na eba ya na wonim kwa fa so boye ho ban ya na entwide de obi anka che o se ntwi eye kama e ma wo skin kwa to so ne ade a but ahobambo no so de ehia pa da bia midwife fo wo mo cheche na wonim se obo ho ba yeye me de na menim se me bo me ho ba yeye na me ma na ma wo mienu dada na me gya wo ho ko akra na nkra na chi ne na nyinsen no e mabiem be 5 years ya chi na nyinsen ne mabiem tim dem to ma dwum se bia ba na e ma ateko na se me fa me ne ma tra ma mo me ho ban a e be to mu eja ya wa susu pen se bia na akra no enye ne ba eja ya no me de ne ko dostu no wo be kire se ono de obe atum se eye ne ba bai me wo a also oye DNA adenti no beka sa se edum le bi na oye se me nyinyin se ne tunu se bi me je pen se me yi egu a ko be sa na ma twem tana me si so se nyin se me se ne da enti me no me nim adwen me misa adwen pa na nko de be fa na se anya adwen papa me se edi enti e na gya ya obema wo ne wada wo no da na obo ne ho ba na o hye roba wan hye roba da me ko me hye da to roba to ho nso be hu a wow 50 Ghana na bi uyi kwato condom eto ho o to dodo zen eto ba ko de so ne hwe nso wamfa na wo kwato condom na nim se yeto adrobo ye ho ba yeye sana nim se obetime anyinsan eti na kwato condom se gya ya ba wonfa nhye na sa sika no na ka wade to adrobi ebo ho ba ya na nkenye yi yemfa no entwe ede na besie ema ba ma wo no wo twempena wo no wo da wo mo no ho ba nyinsan be ba obeka sa nyinsan ne nya ne dia na wo fa chiri mepacho wa meto be me bia o mikisu na no ne me bedane wo muda wa meto be me bia da mepacho da bi wa hu ko bia wo fun so a e bia wo no kasa so na bibisa bia nsi wo montem da ne me hu bibia sa wa hu bibia sa ne bibi me ye ko bi na bia e hye ne mu dia wa nka bibia sa nkire me da wa nka bibia nkire se ni pie yam de ne ko dostu no o be kasa me wo a be ye die ni na die ni me wo wie no ka won fle me kura no mo so se akohia me kasa me ye die ni besi ne die ni odanyi wa mo so da je sa kura no wanya sei mepacho January no wanya 3 years wanya 3 years why na 2 ni din mia na mama akura ni din mia na mama ni din eti eja ya odin da no so ana se wan fa din no kura to ma koye ne birth set de eja ya odin aye e de ato so aye no amu akukezia oba mepacho o ani mo hoka eti akura free se wo no a wanya mfie miensa eja ya ani junction no so kura da hu ne da oba bi ne frame ne me ye video call etoto ma no akosua kwa be na afa so de hu eja ya na me so na me ton kosua na baby oya adwuma na gym ho na me de hu eja ya ne se eja ya kas na ne gym ho tini pa no ye ya akosua ya mpa se eja ya ono wotene we bia ma won chen da me se da bi eja wa me to da sesebe be ma kura ne me gina ba bi a ene me kasa eda zini pa ne toto ma no a timi hye da busa ne se kasa hye da busa ne se wa wona me kasa no wo ye hwan bi se me wo ye chi no na nipa ne frɛ me pa akosu ahwɛ ofon so 2 million bi asu so hwɛ ne yi nipa no ha no wa frɛ me akosu akora na ho te sɛn me pɛ sɛ me hwɛ ba bi a wote timi busa ne se ma me hwan ya papa ya me ne tena ne yire ne wo ana wose da bi na ne yire no adamfo mom ene ene me na ese ne yire no ama me kwa se menye de me yam 87.9 eti de ntina wa mama me na me hwe ba bi a wote
maame ne ka so obeba nso wone me ye video call ma me hu no ehu me ba ne se na ositie nso maame na ama oye so obeba me hu no de si nyina chi no wo free nkran eba ukrom no wabusuafo ehu se wo konkran nyin se no wakofa agya ya mo akone na wo e na akora no won hwe no na mo ba na busua tudi afa hu me ba ya no obia nka ho hwe na ohaw na ne amane ne ahokyere na menam obia nka ho hwe no asa akofa bia masa hye wachi okay yehwe na ya ne agya ya amoakon ya ne no akasa ne abisa ne de enti a wakofa oba na wane no agro madamase na nyinsen aba feide wo se enya de se obaje nyinsen mebisa wo na wankasa wayi ano sa susu se nyinsen no eyeja ya ode ana se enya ne dia mira meni atiefo ya mo ha o ya eja na bibia boko Erade adimo yo sa woni makoso ya kwa atema ai yo woni me kwa ba so adama mi se ai ini shia be fast be ai 2 times today Akoma FM 87.9 woni ne shia henfa mo shia wo ba asimu ana train station ana sa hen na mo me no mo shia wadama ye shia wa abontin okay na cha se onye obi a wo ben wo na emomo no abontin na wo shia no ba ko me no bi mebo a ani awose woni wawo akora mfie miensa wo ya wa se woni ne wo ba ehye na mushi abonte na wo ya we menya we se menenu ewo eba aja ya mo akona mne ne kasai ona me kasai yo akwahye kwantima se won wanyinsan ama wo ka kire ne se won ko yinsan ne ntungu sofu ame ne ade nyina ba mu wanyinsan na ntongu wode wakodofsu emprenu ne nyina se wo ba no why wadwen se wo pese wo behwe no eti we no ayasem ana akosua de to so ana se wano ye e wasem a mebisa wo eho ne sei na de onu be kai no na mu gina so ana se odi pu ya pa kire bu se ye bisa because ye o sa me sha se bisa se wonim ne kwan be so ana wo se woni na hia mpre no ye nim se na mu hia mu wo ho ana wo na mabonte na wo hia obi ne na nya nkita hodie bi so e wo ho wo nkire mu no kire se wo de ne de nya sa kwan no so kura se mpena twen kwan so ana me se bisa obiam se ane sa wo ba no ase wo ne wo ba na da woro ma wo nkire mu kakra wo de ma ye ene sei ana me ka se menya we akosua ne kaka na ebi ana ne review kakra onka me ka se me nim ni pa no me se menya we about akwala na fem no na meka yo ani amesi wonu amu nka nkire wo ebi ana wa nka enti akosua ka kire no kaka no agya yawo onka se wo hia obi no wo akosua ton medi kosua ne ba wadwumam adwuma no eya gem meso akosua ba ho eho na wodi hu mi a wo ka se wo ne me betena agya yawo oni mi tu na mo no wodi mi kɔ ufie mi ki osusu amato e wo la hye bi wo ba ho ne me beda ti agya yawo sa wo ka se unnim me ana onimi ayanhia mu a na agya yawo wonya no kwafo na wonya no kwafo eti agya yawo nyinsa no na wonnim ho hwe ana se oba na nkasa na wonnim no nam se asam no aye nwonwura wo ye ne so oba no na wonnim no ana nyinsa no na wonnim ho hwe nka se me nim oba so third question will be something in me passing. I guess I mean, you know, I don't know why you're going back. To on him no more mania, sir, one you say. Okay, baby, sir. And I may because not the uncle some next year 2 times. And I may catch her say, ain't you know. A friend is a ye call a no almost mention a all intino a all basic a crano scar or do you a police for a demand a medical so a man in the coke massy. But that I didn't say a yet because woman said. Nipa no meni share no ameka say me no betam o ka kire me say dabi
I say within about a week, and on one casa bar back, I said, yeah, the kind okay. I said, yeah, okay, this one. Diana woka ya edi na wotwe a wosan beka sa fe de wapene so Diana woka che no fa nyense ne ho 87.9 David enye me say so se me ne bet na nasem enye nyi se nasem nyi se no de eno achikura ena obeka sa asem no eja obai woni na twempena ana woni ne twempena pai na make us many this year about time. When this year na say bus stop ana oni ni share ya na say woni na twempena ane ana dabi eno ne pesa wo waye ni ne nto ankomo so ye pa chawo. So say bus stop ana say me say abontin na me ni share. Woni ne na da obai woni ne na da woni ne share na da wo fa ne da. Asama America no me would say na we are na o san yakoba kwa ka che me say me nya awe so of akwala no me nka sa me ni nipa no enhia ada ejayo yes wadama me de ni dia ma wo sade e wose ye de mapani bia wadama boa ye na nkomo no ye fa ni die na ye de ahyase no e fa nkwa wie ye oba no woni na dada so pesa me kan dwa etiefo de becha no maka ni dwa wadi ni pen ana woni ni pen se bia no na beti ase a etiefo mfa nchen me hu de ntia o go back on asemono eja wunyi ma no ntia wuyi anu a enka ye koye nim na akua brem na brem wuyi anu a enka ye koye nim oba no woni na dada woni ne nada afeni abanyi nse ne so ne hyehye ya moye ne atoa so bata so pesa wodi adwene di agoro e wo fia se ntina me bansa wo se oba no woni na ye bibi pen me no root na do adwene di agoro me nye root woni ni pa no kasa I'm answering your question entino me nye root me nkasa me do adwene di agoro on what terms by asama will be same I'm answering you. Okay, eti yajiatum se yemfa ne yajiatum se oba no ne na twempena pan yin se ne ba no obo wamane ana se wa mo wamane obo mamane ana de na oka kire no be ka ten se owo a ye be kwa akoye because we need this year just 2 times ana onu so ana make me ne ka se o se there and I say, 1 week time, or say, I said, they're mechanical. It's what was the reason for that? Papa, yes, no. Chain some year now will be on your route in Chira was yes. No, that is your organ. Maybe not, dear Grono. I saw my maca again, the woman because we share will be me no one in an antin was she and no person no beside say one in that and answer what she and say or talk to you and what will be one oh talk with you on order. Me talk with you on order. Who talk with you on order? It's on one casa. Meaning told me Anna buying kosua from her no and any and nano and I'm here. Papa no kosua will be one after that. It is another seminar will be sad fine. Now kosua told no dear. Any part of kosua one who you know no be after that. Papa. Ejayao. Yes, sir. Then people what has that got to do with someone in Akota? And to winning in neither. Me I back from the start, no, I'm yes. But I and America say, what has that got to do with? That before the start, and then say, one another. Yes. Papa.
na so my answer that it na make me say I say na all time hono one chiremu wo se woni ne ananti wo hia no mienu da obi ka se wo hia wo bi mienu da woni enti no chire yemu ye penchiremu na afiri ho efiri se bia na ma no mo ho ayehu wa kofa bibi na aye de ya ba be hye wo me ka say then we go and do DNA test and so on bisanu say wa frame akatem to wawa owo ya wa freja ya aka chense wawo madam ke ka ho ne yanko ne ani abre me wo ye no man fle no ba obi na frefle me de man na number frame question wo ye no wa fre na bona mane se be ma me ne wawo ma wo me pa cho da adenti na wa mona mane me pa cho de ntia ma mona mane no na obi de ne number e frɛ me obi de number frɛ me de bia ebusa me akora na se akora na ne ho te sɛ odimi sɛ sika ma me sɛ latoji me nto latoji na sɛ menim sɛ ɔna asoma nipa no ɔno ankasa de menyim nyina na ɔne me twenti no me kɔ okora no frɛ na ɔmfa okay nti sɛ nipa na nam ne sɛ bia agya ya ɔno asoma na kyɛ sɛ ɔyɛ somafo ɔno no agi information de ma agya ya ɔno nti me no nipa no de agya ya number frɛ me a otimi send 30 cedis gito latoji fama akola no agya ya wa send 2 million yi efiri ho no apart from that agya ya akora mfrɛ sɛ akosua wo da na wo de na me ankasa so metwe fon so frɛ sɛ agya ma wo me kai sɛ me frɛ sɛ ma wo sika de ma me 2 million no sika de ma me 2 million asa nti agya kasa ma me kasa sister kasa what do you say you see what do you say 34 me pa cham okay keka ho why now you 17 keka ho ne ani abre ne ete ase keka ho ne enko me wo ye no me wo ye ni mu ho na nipa ne frɛ me a me ne kasa na oba na ne frɛ me ti me nipa ne kasa no o se akosu ahwe ofon so 2 million na ma koyi bu o so 30 cedi no send na once pe nti 30 cedi no send na once na bi ma biem na me fle agya ya no se agya ya sika ni me ho ana me wo no 2 million na o send no sika bia ma biem nti agya ya me sere sika ni me ho me ka ode mate no efiri ho no me ntifi biem besi na me na wo kase okay ti agya ya wo se wo bo wa mane at a point wo bo wa mane o kasa enye no kure on country me da okay agya yemu sa die nti na wo ne oba tie na nyinsan ya ba wo se wo ba die ne ada oba no ne tie na obesu twifa mo ahu Minimisia, and I make us a minimisia 2 times. And apart from 10 minimisia 2 times, this one say, day before say over the catcher and say, oh, you know, now a woman, and I stop seeing her because of Subadi and who said, oh, who be some of the catcher, you know, me. Aja wadama suban be wono ba de wakane de suban be na obai na ne tia na oda na dia enti ma nyinse ba wutimi ka se opese oye die ne woni no wo ho a kosa obinya no eye one and there was one time so me call on side ho enti me call ho I don't know me from say na ono obi ebuku appoint say dia ni pan pan ho ekwan e wo tenka me fa so ekọ back no but me ko sinti ekọ fa baby because na ni pana frɛ na tama me ho ni pana frɛ na e ma ne ka say on chain no party bi so enti me ko sinti ya anka park no so no ena nanka wotenka me fuck 87.9 but it's from that day my friend be my uncle who be to say obeka say oyo no it's no na me asa no na like me no I stop because of her and Yaman son or this house and it a jaw calculate here from that time I would join in chain call said you would tremonum any time wabaka cho say when you say no intervals near best saying but show me an answer out you I will say about 1 month. I will say about 1 month.
eno no nyina so ntia wo ka se nyinse no anya wo dia nti wo pese wo ye DNA me pese me yes sure man ka se me verify enti no it's not say me say enye media and I say media but me say me pese ye yes confirmation you know because enye sabi ebia akwara ehwe ena me ntimi hwe but me ntimi ehwe obi so back okay sese eja ya akwara no wanya mfie miensa ekwan da ho de ne no sade wawo de abai de ye pese ye daban ana ekwan bedam a obeba me aye de ne na firo na ntiase aye adwuma ye botuma ye na kra ha de afan pa ai kuma se ai so obetuma ba kra ha me aye no ha de I don't have a problem anyway ochina kra okay ntimi problem okay nti wo hye se nyame ya adom a ochina kura na se ready say ye beba ne aye DNA na why ready say be DNA no many how okay ti ye DNA ni wie na sa kura ne ya wo dia mfie miensa no ho hyehye no so aja ya ye beka ne sai mfie miensa nie akura no de obedie de obeda ene ade nyina when we get to the river we will cross it nana so we there we try it here we try it here my obona mane se wonyem ekodof sukura mpre no but on country se wawo enti papa se wo be se obeka no kure pa kire mu a on ka enkire mi se wawo na hwan na na efrefre no esende ne 200 I don't know and obi ayi also obi use my phone how can obi be use my phone enti ada iso nti na also ni oba anyem na wo so wuntimi hu se o de woni nam do so nyina akire se on country one day se wawo enti papa ada na wo so woni ne nyem wo so wo nhwe kwan musa se obeya wo ka kire me se wo nyem yi wawo ana wo nwoye na mentire me ho ana na wani ya na anya ne ho no sir and I make it say nipa no may stop seeing her for there's a month or so and sign over the card because of the name be any who no stop seeing her no okay what stop seeing her no na me ka se waka kira wo se wonyem a wo de wo ne number bi enti adanti na won si gina ye se ababa awai wakofa ba bi enyin se free ba bi na de abehye me enti asese me hu nse wawo na wo so wo hwehwe na kira kwan and normal you na me say owo a obehye me aka say me say wawo na chese ababa awai wo de ni be ye wo bibi okay wo de ni be ye wo bibi nti wa firi wo so a wo amfra wo de wa wie because wo ne wo yire ankasa pa na tie na mwanyem a na wo yire tu kwan kura firi ho a se ba bi oni na mbia wo behwehwe na hu se sa mre ide obai ka kira me ye 6 months ni ye 7 months ni sa mre de wawo ba bi onam bia se me hwehwe no na me huru nse me ba oye okay ana wonya okay now I said me ba I didn't say me ba ana me kai se wo firi wutiri so ana say hallelujah ababa wa you continue because say wo yiri a anka sa amre ko hwehwe na chiri kwan dadaada sa ababa wo ya odemiane na ne namba bi bebre yi me so me pese me hunu nse eba no eya me dia na asa nya me dia na say nipa no kan kira so wa we de na ukohwehwe se eba no yo na wusu wunim se enti na me ka se wusu wunim se woni wo ba anyem a woni namba bi ye enti nyinsen no kra no se wo odo ana wo akoma pama na oni wo na nyem a wabo wa mane enti ada na wusu wunim ni namba wo mfra ni musa ne se ababa awa wawo ana wo ngoye ena me ka se me nim se wawo a obe frɛ na ka se nte mawo ana me ka se na wo se ne hu hia wo se ne hu hia me na se me ka to se nipa no me ni no ai e break up ansa na oba be ka kire me se ai no enti wo ka se ne hu hia me
Yeah, na eja ya way sa de wo ka sa na tie a wo ne break up sa de wa wo ka no oba no so se nyinse ba ye no wo ka che ne se onkonkon yin tungu eti sa nyinse no na ka nya wo dia to me be na ka wo se wo bi nyinse anya wo dia wo ka che oba ne se onkonkon yin wu na ai die chesa de obeka bia no eya no kure ebi eya sam na mi bi sam wo ka che ne se onkonkon yin wu ana wan ka che ne se onkonkon yin wu eno wo se me ka sa kire no eti aya ane da bi wo ka che ne se nyinse no onyi ngu ana wan ka sa nsama nkyere no oba ne da wan ka bibi sa nkyere no me say proof ena owo se me ka sa kire kai na baby okacha ose ko nyinse ne tugo na kai na baby ane sof ma me ne ko ne nkyɛn nyina kai na bia na arafie ho ne refi ko ne fie na me bɔ na mane sɛ nyinsen aba na okacha me sɛ nyinsen na menyintungu na sɛ me nyinsen na wɔhwɛ akora ne da mia na me wo a mia na me hwɛ akora no ti me kacha sɛ nyinsen me nyin na enyi kyina na sɛ me wo de a na mia me hwɛ me ba nti me ne sof ma me ne susu ho no sɛ akosua me so me ma wo sɛ nyinsen ne ense ne kyina Ghana mlem no bibia ensi ho kwan sɛ oba ba nyinsen na ba ma obɛhya no sɛ kyinkyina yitugu ti minister of mamani ko ni fi o se de o kan na o kan ama of mamani me kwa so dem ye ni nyina kwa so dem o sum of mamani kwa to ba bi ngo twi fa of mamani so odidi atem na o ko ni fi eja de oba yi kan wo bo ana se wo mo me dance ni oboa so of mamani me dance ni o anya no kra da se woni so of mamani bi ba won cha ma wo sum ni nyina anya no kra aso dem oni of mamani e ba be ka se o se o so wonyim. That is asamo omo beka na wan kan kyerɛ ne sɛ onko yi ntungu wan ka bibi sa nkyerɛ no men ka bibi ankyerɛ no okay ya te ya yemfansia ya ne command besi sɛdeɛ waka ne deɛ am sɛdeɛ bɛka bia no deɛ ne ne som ɛna bɛkɔ akɔgyina nti ya bɛhwɛ wanim na afɛ deɛ ne no ho hyehyɛ ne deɛ gu akwam ya da ase no problem na eya no kura sa woni de hyade mo bi ba ma akotwa park hu hia e na woni ujaye no kura bia ni mu da efi se me ne tena wa me hu se be ma bi kura ni me gina ba bi da eti de ntina mu jaye woni ajaye ujaye nyin se ne baaye no ene woni me ntam tete eti nya no kura se na mo ho no obi frɛ wo na asɔre ye ekotwa twada ho wa kotwa da wa kotwa park wa hia bia nyin se ba na me de kɔto nanim na bufuo hya ase e baaye a bisi ne ohun me bayi kura da na ma 1 month ye ja ya okay 1 month okay oba anyim say oba woni wo be ja bo so mi ya no be ka cho se wonyem a eye hwan ya oh fie be da wo so ba me kie sum be da na so ono da tupe o oboa ono ana tupe se oboa ma me na ma ba wo fie 2 times ono wakade de mo da dodo say ma ba wo fie 2 times me se mo da dodo say dodo na de edo so ese bebre min kanto ni fie de me kai se me ko e bia na tu ne ko no de aka na bia na wadwuma ahwe ni di na o kai tu no I was saying hi Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie ena yegu so ayete nkonwa so ayade eso mo na adi ni o sankofa natural spices e odwa so oda sani wo ba bia bomodin ase wo bepa bi e wo kitchen ho ene spices no wo mu yegum yade no so do so pressure yi Akoma hwehwim ti be ma bi o ba wujade no wo za wo ye aduane na wakofa bibi na be posa gum pose ha aduane ne mini mesre wo ada bomodin na fa sankofa natural spices ye wo aduane nam se no de mema na agitum se surui sa fomi sa praka sanketenkete ena wo mo dia ye bibi basa bia emframaduane ye de ye nyamu ahoden eno nte wo mse ya no didi ye 0555603143 0555603143 na shano so bia ma me said Danny Herbal and Trading Center e wodwa so e Danny Herbal Mixture malaria typhoid ni join this eno ani edu papa ye di etu ase afa Dannyton Herbal Mixture moja dro tatahwe ya eboa de ni moja awie wa ye ho ya eboa ma osagina wona so afa Danny Natural Herbal Capsules meme dro tatahwe a eboa isisie no mu amaman na ma mema yo no so eja ne na so Danny Prostate Oil Capsules we ye be mana prostate bo nka ya wedro enonom Danny Herbal Ointment ayemiatie kwa haba mu bedru honam ya oya na abomode no atibi na de asrasra so kama ebo adwuma che nkonya bomode apa bi e wo pharmacy e na fe herbal shop bi a eben wo 024436
4651 0244 364651 Natural Ventures Congo ointment and one and Eddie Manu Jali Repe no abi muso no atibi no de ahye hebasa no white ni nyina to ase one time afa de pompo abo no atibi donom any pimples ni nyina Congo ointment and I di to ase wo be se ma bia secret the fresh feminine wash I don't to share me ama the fresh na ne na me so me de agye so no na che se bibia kama oba wa himfie ba kama Congo ointment and the fresh feminine wash eboa ema libido na akwa chirechire ni nyina ebe ni mum na ne be man so hia watumi at the pharmacy and herbal shop biada Natural Ventures Congo ointment and afei the fresh feminine wash ubenya bi ato 0249 017101 0249 017101 doctor doctor ba obi baba happy pa adai wadi ashaw na asewe asem na mo so yedimi de jamo somebody ajanka ni nyina gumunza ne de shamo sama ni e bi obi amfa bibi nchame me me nyina asem yo share ene mo ja no me madwuma me bono me ba ansem ye be yire ame baba akura hu na no hu se wo so papa signature go hu ne hu ofe papa ne ti wana de ne ba hai obi na ejeje me nam de ne beba ba heba center banka se ba dompe ba mesisi yes ba me chepe yes bibi aboko de wo ye adwuma no won so ayefo nyame adom bibi na de otokwa ande o ye good o wo ye kama pa Augustina Beidru uraba kama bi wo forma say wono ane siesie me na akua ho kama pa mami esi nyame nshira ne pa eto obetimi ansiesie me nso bi said open bi obe ne kama e de ama afa yenko kire ye kasa awiai yede enchia efiri ba herbal hospital ede ma yahwefo ene yetiefo nyina he de dodo na patie ehunu ate aba eye ba obeti ba dompe ba kase ba sasabro ba michepe ba majonku ba misisi yare misrew ade bia ye kase ye dompe eye yare ni nyina no ye ewo ba herbal hospital ewo kumase atonso ago enti ena ya transe ya obo ade ya adom misrew no wafa pen no watwro ye number no said ye be ya yare etete wo yare ade wo tofom yare adane asem ama wo a wunhu ba bi a wo dey fa no na do wani a kire ba heba hospital enyare wa nyina bedwane wura na fe ya sa yare ama ho ato ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pacho so we ba heba hospital me si kumase ye wo kumase atonsu agogo government hospital kesie bi si wo na chi ana abehu ba heba hospital afa wudi wani e kire enkrampatam nso a ye obi was Spinters Road 18 junction wadaroma fa yare ne kodan ni enso yemfi haba ni ntu ase ba ena hwe die ba heba hospital ibusa won se udompe ene okase ne ehon te sei empanifo so obi benya wa ne firi yare ama me ne wanse ne firi yare empanifo na si kum yare ansa na yare beku akun na hi na betime akun yare wo so jese ba heba hospital enti na wi ame ne okase e bia na wo haw e wo dompe ne okase mu de wo kan ne se ni daso asa wo ye ho hwie nye ya mesra mo abamumu ba heba hospital wo ho se ye de ahaban ya nyankopon de adom na na kofi ba etu yare ase efiso oba de no obo obia no owo bia de ode hye ne nsa akyede no obi de enwomto na ba heba center na ba heba hospital ne de eya ahaban a ye di tu yare ase enti wo bepie ho a ankade na enwonwa se obi nemu kase anani dompa buo ede na beba utim se wo de ahaban to so ama na to a gese die nyankopon de akyede na dom no on de behu saa enu nti na wo dompe na wo kase ebu a na kofi ba eye ba heba hospital na de ahaban ato so nansa chi wo behu se kase na nke konkon ho no kase na nka wo de kosan ba bia di 6 months no na fe ya to ama na ho ato enti na awie ya me na wo kase e bia na wo namu dompe wo nsam dompe na e bia emu abuo ba bia kase na bu oni paduam bia no mesrɛ fa bɛdan ba heba hospital ye de ahaban bɛto akase no ama wo nso ho ato
abrani abre nyina tenase a eya ne ye me maame no ye papa no ye nua ma no mahunu se ukotodwe na ye oya no ukotodwe na ye dede no ukotodwe na ye gogro ni nyina no anu ye ewo ba heba hospital edi benti ne ye kasa ade we eya haban ane edidi dwuma ho enti ubeduru ukotodwe na de waka abrosa so waka dem a wuntimi nante kura no ubeduru Dr. Bawa ye de haban betu kotodwe ne so ama obi ne kotodwe mo ha unti enwura age na afu ne no ba ye nyina asai ontimi nko ontimi nante puma watwa kuteche kurei enso still ontimi nya no hwe ontiment ahodo ode asra ne kotodwe so no enye bini obobo ani nyina no kura ebia nke betimi asida enso na me no kasai woda hyede mo ontimi nante ma me papa wutie me na wiei Dr. Betu ne wosi wo se yare ye wo kotodwe mu no ode ahaba etu ase enti wo bepie wa ye de ahaba tu kotodwe ne so mawa na ahaba na bawura kotodwe nim na ohaw ne amane bia na wo mbia no na fe apam yare bia firim na fe kotodwe na nanka wuntimi mfa nante na fe miretia bi nansa echi na wo nante no enti wo hyede mu bobna se kotodwe mu yare da be ne bekwa me kanfo ba heba hospital ma se fo ani kire ho ne yemfi haba ni ntu kotodwe mu yare na ase ma afi abre nyina transia ne ye kai wo se wo sisi yare no sisie na de wato fom no sisie na wuntimi nante no enne sisi yare amakwabra ne nante asesa enne obi ni sisi nti oba no oba na ham no ocheche anepa ne nyina ye sisi yare kakra abeda no nenso Dr. Baase sisie mu ohaw ne amane ni nyina enho ahaban wo ne ho na ade ede se wo bepie ba heba hospital wo sisi na ye oya no ye de ahaban ne tutu sisie na chi kakra na ebowura sisie num enti sisie no nansa echi sisie na nanka achi akohwe baabi no sisie na nanka wotena se wuntimi nsole sisie na ye wa bamu aye ho hwe enye ye no na ye de ahaban ayi yawo ni nyina firim enti mire tie bi wo so sisi na achi ano sisie na ye oya ni nyina no na Dr. Ba yi ni nyina firim enti na de Dr. Ba ho a ema sisi yale mubu ntofom ema sisi yale mfa nkowum abra Dr. Ba eye ba heba hospital ho de doctor ka che on se watena se ewa atonsu ago wasa tena se ewo nkrama mu enti ni nyina no fa o yale na ifasisi yale na ye wo ya na tewo so no fa ni nyina bedan doctor ni ensu enyi wusisi yale ni mfiri ho na fe ohunto abrebia trasia ni esa manipa bebere hunu se omo spinal cord achi yale mesi obi ne papa wo daso pa enye mpaketwa mattress wo kroma nyina efe ane boarding watobi enso donko bebo ahomache no asoliti mattress ne so eho no wosun awurade na ade mbe ye den ede nkwa na media yale adue machi kase ya meyam hu anwenye yi ni nyina ne se womfa wani nkire Dr. Ba ho enu nti na ama anadwe kokete so a wo de wasoli asiso awuntimi na no efisa haw ni amane abedue wachi kase ni maye spinal cord no enu nti na ma wo kokete so awuntimi na no Dr. Baase bra no mfa haban tu sa yawo no mfiri wachi kase ni mumaw na fe wachi kase na ama wo fa achi a wachi kase na ama mu akon awuntimi ntini mu wachi kase na wo kokete so awuntimi na no ni nyina no doctor edi ahaban ni bi betoto wachi na so ama wa enkakra sa emretia bi ubehu se hawo na nanka abedue wachi kase ni mu no na fe ahaban na yiyale ni nyina fim na fe ho aton enti abre nyina no obu akoyi operation abubu agufom enam ne spinal cord yare enti obi nso de onkoyi operation so abubu na agufom ni nyina Dr. Baase jabia bi a wo bia na fefu ani kire ba heba hospital ewo Kumasi atonso ago ubepie ho a wachi kase wachi bremo tutu eye wo ya enu nti wuntimi na no ni nyina doctor de aba betu ase ama je number ni biom na frɛ Dr. Ba na fe beje ayale sakan number no 0244 988 004 na ye ka kire obi a ne hebon na dwonku no ayie mese krachi bi ba ho pa no ka ana odi konya nkwanhia na nkwanhia anka ne dana odi 2 years ansa na eyi ne ho afi se aka ne hibon na ma ne donku no ayi amenne kwabra na igina ho ntimi nyina je se nipa ne suso ne mu enso obepie Dr. Bawa ede ne baye ye dia haban ya tutu na donku no eye ne hibon na menne kase na case ama afi di otimi gina ho enante enti se wutifie ebie di ugina ho nyina ye di ugina na ho po cha afi wu nan po ewoso a mesrawo ni nyina no gya kiredie bra Dr. Baho na afi yemfa ya haban ni bi entoto wadonku no so eye ohibon no na afi enkansi na afi nya ofa ahudie obi de ye ne nsa
abrani nyina obehu so otea mi nse ye obefa hye ma me mesrew he nyankopon wa mu obi ase ne nsam yi eye yare ana obedue sa ho no enti brane mfa haban to so ma emretia bi onsa na eyiyi a wuntimi mfa hwe mu no bo se doctor dia haban ato so ama onsa na afi dia katua enti se blog na abepeja se ye bucket impo so oyire na wo so opeja na wonsa na enye hwe biem ni nyina ye chamfo bansa no adwuma enti fa wo yare na ye wonsa na eyiyi no fa ni nyina beda doctor ba ni mfa haban ne nto so ma obi de ye kompo ehye ni minimu ode ade akekire ni minimu wakoyi operation ama na sa aba o bre de o kan se kompo de da ba ne beko ma me kompo yare no aye wo so na ehye wo minimu no papa wudie ni nyina fa beda doctor ba eya haban na ode aye aduane a wudie mesi wudidie na wo kompo otwetwe afa obehu se kompo ni nyina afiri wo minimu afa obi de ye hania ene nkwei obi de sani abeto no hwem ama na aye two oya ne ho hwe enyeyi ni nyina bra doctor ba ho ni ntu saade ni nyina ase ma obi de ye osa yare na etete no mesra osa yare na etete wo no amu ani ma yeso ha sebe aduane to yem ana yem ye oya aduane anto yem ana yem ye oya aduane to yem ana wo fe ni nyina no sa osa ni nyina no oba doctor ba betu ase ama obi de ye typhoid obi de ye diabetes obi de ye pressure ene na sefo nyina ni nyina no ubepie doctor ba ho a ye behwe ama sa yare ni nyina akọ ana da ni da nyina ka kire wo se enye yare bia na ye ma aduro enti nipa bebre ba ya no mu nipa aduane mu ye omo ya enso doctor ya no omo akọ physical massage ho koduru aye miemi omo abehu so omo ba no mu nipa aduane mu nyina ye kama enti dabi wo ho afa ma me o papa tena kam fani be pie chamfo ba ho na fe massage ni yenye ni bi na ono so ni nipadua ensisi so enti de ye ka che ona awia yi se ye yare enko na wo wiase a ni nyina no na wie ye eno anu yie e wo doctor ba ho je number no na fe ye mfa kasa ni nyina emra awie ye number no 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 me pacho so we ban heba hospital you kumase atonsu agogo government hospital ne nachi afei enkran so you was Spinters Road 18 junction mesra fayale ha wo wabrabo mu nyina no fa bedan chamfo ba ba heba hospital ni enso yemfi ahaba no entu yale ni nyina asema na wuhwie na wo kọ na anije ba eno na na bi pati no eye ba ena wie ye de ahwefo ye tiefo nyina ase menu aba obo ade enka ho pa nyame ensha wonso ba heba center eno no banka se ba misisi ba mi chepe ye de second story no to aso na ansa na no happy birthday Akoma Dr. Benjamin Oti Asante nana ya utewtewe Dr. Benjamin Oti Asante ewo Peace and Love Hospital Kumase enenkran ena papa edi ne dwuma we efri yankasa ye sales and marketing manager Bright Asante abayi ne nchen wose awodapa enko emfa emapa wosra nyampa edema na due ya twedi ampon ede afeba ko aka wonfie hom na sanso so na we ye belated birthday enko emfa ma sister Rita Dakum ya wo Pentecost Asafo Miracle Temple anlaga na udi udwuma na we every elder entry boys yakom wono so ewo Ahinsan Estate Pentecost Asafo ye wo mom wasene nuaba ene Rita Dakon wonso so owo anlaga nyame enhira papa wodapa enko emfa ema mobapa akwaba kasa kase o ada ora ho ene kasa kase why within the say pacho from Esther dey Esther Agumpoka Esther why Agumpoka okay ufri hina bae pacho sisi amekasa ide meti asuka haya asuka ni me free ba ha okay dia na donam pacho me ni be maneti na me wo fa ho e wo amasamai be ma no so te St John's e na ohunu me wo se na nije me ho enti wo de me ko ne fie e pa adwuma wo school no mu maame enti e wo me wo mti nyinsen bae e na ye kuro mama mre so nyinsen wo ha ye ntimi ye ho ade enti wo ye sa ne papa nko bokokos na se nyame ya adom na se me wubi obekọ akoye me ho ade me wubi e wankọ akoye me ho ade mo the times by you papa no ko ede o so papa no ko ede okobo kokos ye ade Koko no ana wo twa no short kokos I see okay to aso enti me wuwie ye ntokan sem kwa na ye ku
nti ewo ma oma yesika nti na me wo ne maame ho wo Anwarega junction oma yesika ne maame nya bia no oma ye wanya bi nso a oma ye bi nti ewo ne maame se me nkotoa me kunu wa Akra me koye no na oye mma asem nti na oye mma asem me kokan ye no yi ni sisim ballet e de hwe me nti de maame me frɛ maame ka kye na maame se nda me sesa me ne mbra na be ma oye me ho ade minti na ho no won tie me gale ne me ho ne di obatan gale ne me ho ne di me ka oso won ni sika nti me sesa me ne ma de ko me kurom na me di akola ne gya me maame nti me maame na danfo bi wotachima oye ka hwe adwuma ono akasa na fuom nti ofrɛ ne ka kye se opese ne baba no ho nti me maama me ko no ho me ko ye adwuma saa ye sika na me di ko sua adwuma me hwe adwuma na eden minti me sesa saa nkwa wieye nti me di ko sua adwuma me sua adwuma wieye me guso adipa nti me wo ma ne be my friend me ka kire me se isi opese me ne santena wajai bibia nti me se ma sua adwuma wie dia membra na omboa me na me yem adwuma na me se obi a onya ye me ho ade enda saa de agisa wo ba fie because me ba ye kura no wan di akire amba fie amba ehunu se de ho sitie na wo saa se membra nti mabusua forte a enya omode nti o se obe frɛ me ma nti o frɛ ma me ka kire no ne ma me ampene nkomodidia ne ma me se wo ha enye nti wa ka saa de a me nko na yame ya adoma o se ye diburo nya wi obaba ba ye me ho ade ma me ba ye sika kakra e wo me ho obusa me se hefa no mpese me ye John se ba bi o mo benya ama mbia nti na asko ha ne maame e wo asko ha ya nti o ye pe ba bi o mo se ho de enye kakra na o mo situ kakra o mo situ nti o ma sa se wa adwoso ti adwoso na o mo ko pe ba bi na wa ye be ko dwoso ne akohwe ba bi kura mo ko nya asase no na ya hwe pa be ma ne din de sai pa cho ye frene a ninja ne minim ngaso ninja bema ne din de say ngaso ninja papa chance ana o mo friend ne nickname no na yes a friend na ya be na friend say wo na friend say me your friend bullet ne din ne de doso kai din doso ya ne Akra your friend bullet ya ba ku anya bullet ya recording you ya rough town records bullet no no anya ono a okay it was so the bullet papa chance ninja pacha na be modi ninja sa di bullet na usuro me ba ya ne me ti din me na me nim me ba ya ne obakuma sa e friend ninja na feza o shia wa na ne kasa na o se ne din de sai o se ne din de na ho zampana na ho pacha to ko kan na akwati bullet no mo ne ninja kra ne me ti bullet ne ye bakuma sa e friend ninja to wo nkran ya ye fan sai bullet pacha ana obakuma se a odi ninja ade na nipa ba ko ba obeko bia so no ni din pacha ne me ti me na wa misa no pacha da bi etesi akuma se ana se ye hwe ne dia ye hwe bullet pacha sisi ninja wo kuma se pacha se kuma se ne ye hwe ne dia wo di ninja ba ye ko nkran fe ne bullet okay yate yabato aso na ye kwa kwaje besia e wo quick credit investment won mo nche na ye de adwuma bi pa quick credit esese ade wo mo na wo mo bobosia Ghana fo adwade fo dodo na wo mo na boa wo mo e mo mo bosia e ma wo mo de tretre adwuma mo enu nti we no de anya wo mo bosia bo no a ye se gi se wo ya ban adwuma ye ni nko ansa ne abo wo bosia na ha wo mo se wo de ya ban adwuma ye ni wo nya ban adwuma ye ni wo ya bosumi adwuma ye ni wo bi bia betimi aba wo mo bosia bo no wo hwehwe ni pani bo bia de hia ne sa wo ye Ghana ni na ukita o Ghana card bosia wo mo hye no eye flexible eye quick credit investment eti bomodia sa wo Ghana card nko ade a wo beji wo mo number yi na wa frɛ na so waje besia 0302 200390 0302 200390 channel so se wo mo mobesia e wo internet eso enti anu ahya ne so sa e dia mayen wo mo nwuma die nyina da wo my Ghana sika kora bia batan Bank of Ghana e na mo mutumi krata eti Esther Agompaka e na ye no e twe nkomo na be ma wode ne ba ye no didi ade sampana na ho tese he fa no wo be ma no wo he fa so Accra St John's eti nkrafo a mo hwa yen bullet na ye ka na asem yesra onye bullet e record nwum na anya ono we ye sampana na ho na oba ne so won kran ya ye fa ni bullet obakuma sen so a ye fa no ninja okay eti na wadru ba bia na wo ka se wakwaye adwuma wasa ba be pachew wo so okoje asase na to okonya asase ne bi wai pachew asase ne yo mo amode
nti oka obusam se manager ne maame ne dem koye na obusam se manager no se a ebe boa me san se ha ye mo am kasa mo de me ye ebe boa me nti sika kakra e wo me ho a me de free tachima baaye no ye di twa blocks e di see ama mo two foundation esi store no ma ye koto iron rod ye bibia nti mi wo ma ne me bra frame se ne ba free na me se ende me kwa yie no na scanner me de free tachima kura ba scanner anso ne ma me ne de me kwa square insight omo bobosia wo ho odokwa askwa hen asquare insight I don't so hen fa e wo asquare ye wo asquare dadam ne e wo asquare insight new site ana oh okay asquare new site no kwaji bosia e ma 50 million na me de source ba na me ba ya kura sika no mu ane me yi e de chibo fruit me chibo fruit de omo de hata ye frɛ ne togwe ene na me che enti sika na de ye short ye ana ne ma me sende o de mere akwa jibosia na mam na ya metua bosia na omo je omo ma me de 3 million 3.5 e de 2 hansa na omo ma me 50 million ana esa de ko ye store na adwuma ni nyina mo manso enti me be ko me nya yi a me be ko sire me se na aka 3 times ansa na matue sika na wie me ko ye mba ya no ma me se me sika na me de ko 2 ha na me se anka me tua wie a omo de be ma me no omo de ate ka no anso nto de bi so ina me se mate na adenti ni me frɛ me kuna me nya no no se ende me nko akra ho ti the first day me call ho ne wo pam me se one minti na bio na mo me call sirem kura me ba no so na me de me ba ne ye de e kan ho bae san se me ba osu na me ra ho ti me se me de ne ba na me twen san ka be me na nka betu ne na asifie ho aye me ho ade ansa na me de ne ba mabusiafo mo mpene kura na me de ne bae ti e bae 2 days ya na e di mirika kwa akra e ko duru pam me ka chem se one minti na bio me ne akola me sintu hu akola we nchae wa hwe ya me na nsuo to bla ye ti me hwe ya mani ma apame ana me frɛ ne maame se me fa ma ne nkasa o se de wa kan no ana maame se ma me nsu na o se ne sika 800 ne ya sa fa wa ne ya sa de be si kuma ye be duru kuma ase anaju 8 ya so ra homache 5 ya kwa fa aka kwa esa be duru ha anaju 8 sa dana na o sa pame nti ya me ya pa sa se me ndwene bone na de o ya fa me ho no minim se o mpe me na sisi o mpe me na o dada me ma me di misika abesa ya si o mo plot so eni ti me de abeduru ha se mo mbo am te se mo ba na di sen pacha edi brain wi wanya 5 years wanya 5 years pacha ashase no share bullet e won kran na wo ye den pacha na me wo fa ho a wo pe adwuma ma me ye e no ka so pe wo pacha okay no so ye adwuma ban o ye security e wo St John's nti o si babi o ye o wo kura na adwuma wo ho bebre nti o kope ice cream adwuma de o mo de ye cup mu no o kope de ice cream okay adwuma de mame assistant that time no tua me 15 cedis nti o kope adwuma to o ye se mentena ne nchen na asore a menko adwuma wo ho sanse ye nyina ye wo insight ho no so no ye security o ye get man e wo ma na o ma sesa night e wo ma na o ma sesa day yetina ne woni bullet na te wo ne dem wo free wo fa ne nchen e kwatena bullet nchen ana nyinsen ba ye nyinsen ba wo kan dan nyinsen ba wo gitum o se o de mbeko na busuafo wo kumasi na makohu na omo etenu mu na ase obaye kokos no o ma ne papa ekoye o ne papa baye kokos ne papa nko an ko ni me fie oni mabusuafo bia ni kokos no mkoye ma hwan o kom papa ho na okoye am papa se so ono so ne hwan ne baye ono nko an na se wo fa obi di na chi on fa obi an di na chi na ono nko baye kokos pacha okay etenu na chi no e na wo ye pacha wo ye no nyinsen ne mu no hwe wo kama yes me wo mu ne de o hwe me e beto akola ne din ama me ka cha ma me se me kunu obeto akola ne din on se obi a won ye no ho ade e beto akola din straight sabra na wo so ma me wo sirem pacha mu nyina wo sirem ye ya mamera de wo ya ba ho ade a akola ne ba ne nyina anya wo de wo ye de ni pacha me ya frafra ni okay pacha etu ma me wo sirem wo papa na wo kumase asei wo papa wo he no wo fa ne wa akra ho a me betena me wo fa me pesa me hu nipa ko na bullet kwa ye kokos ne ma no no ko ne papa no ko sirem okay ko sirem ne ko na ni abre pa se wo pesa wo no tena etu o free crying ono bullet ni free crying ene ko sirem kwa ye kokos no oba kumase ha be kan kire ne papa se onko ye kokos ba ono an kasa ntimi nko se ne ba ne wo
omo nchen na ya me ya adoma me sua sundua ma omo baba ba ye me ho ade eti kokos no oyei wanye okoye kokos no ba ye no de aka bia omo nsi ho bi me say kokos no oyei okoye kokos why na koye bullet ana ne papa na koye ne papa ne koye adanse afiri wo ma me mo ho ba ye kire se wo baba ye kokos no me pa twan okay ana wo ye no hwe wo kama eti ede na muja ye de nkan me wu nkolambire akola ne yaketiwa de oto akola ndi wiye ohwe me kakra bi de aka de onhwe bio me friend okora wo so oniska sabe no watu afiri ne nchen ana da bi na me da so okumasi ana ono ba ya ye to akola ndi okumasi ha bi o sa ko akra okay nyinse no wo nyem ye no wo firi ne nchen ba okumasi me pa twan ana ba wo wa ha ana ba to akora ne din ana no ne ko nkran me pa twan okay nti wo ko nkran na no wo mfi wo biem no nsande wuska onsane miska na ma sam no so time be no hase ma sam no me friend na wo ma miska no ana ne papa so na wo ye security ne ma so ye security wo LL nti obia so wo ye busuma adwuma omu niska eduru baabi omu nya sika kora mam timi so da me ne me ba no kora de ebedi ho oden nti me ye brabranya ka sika ne me kwotoa no wo ho no nti me koduru ha ne ho ye ntokonsem okwade na akwo hu ye kwa ye ntokonsem me ko ye ma ko hu hwe wo dam ho na so a okwa adwuma anwumira obeduru ya na aworo no ho no wasa pie wonfa sika nto ho da wo off kora wonda fie wo yi ne niama na bush bi wo honom dan bi wo ho no yi ne niama no bi akoto ho no no akoda ho no nti ne niama ye fie no wasesa aba fie no wasa yi foforo nti bush ho na wote na ede na wo so ye masem ede na wo hu so ye masem me aya meta akoto me hwehwe na sasa akola nda atam na odidi opadua nti me hwehwe na ta hu so omo se one na dan fofo ehye bush ho ti me hwehwe kwato omo so da korum koduru na ba eda ne nan so na mbusa bush ho mpatwa wuram mpatwa ewuram mpatwa bench omo de nkonya tutututu so ada eda moto bi na wo wura no na no mukada mu ana se wura dan ba ko bi na esi ho dan ba ko pe na esi ho di ba ne dan no so na mbusa se na we so ofiri na o se ne sister na sister ni so sister ni so ma ni nua na musa se unua me ni nua mu nyina na wonko ade me nimu me be ka o se me fa ma se me firi ha me peden ya wo ha ade ne me ye hwe sa me opia ade ne o se na o mudidi nga ko be bi ade na o se ade ne opia me di na chi sa o pa cha se me twe kora twi ni me shada nte ye okay nti kura na okay me so da me ntina fie ba bi o ba pie bia na me di na chi na me so o so da nka wo di sika to ha nka me ndi wachi ba wan first kan to hontia nti e wo oye me sa na eduru ba bi no na me ya minti na honti me pie akopie adwuma ye fufu adwuma ne ma me ne jimi nti me ya adwuma ne ma me 150 na me ne me ban so enya de enya bi adi na ya beda nti sa na ba bi eduru ntokwa no aburu so ade achi bi o mo se bullet ne na yiri ni bullet ne nti e ba sa no me kwa kan wa bo mo se ai me kura maguna ni mase e wo school mo ho ma obi ahu se school be wura na no mo dem no na wo e base na mi ono na dan fofo ana bullet no oye ya no otwim kakra besa sa o se besa sa na ne da otwim a wo hu o se me ka cha se o ti wura mu no o hye ana se me kan ye because da kono me to se mu no wi enti me so first kan to ho na me to ho no na me kan o se maguna ni ma se no kura so maka o sori a ho no wote no o hye o first kan to ho na se na nya ma se what is kind shi wi o de shi asa de mpena na se sisi adan no kura na mo de ye hotel agura no mo dan na mo de o mo mpena ko sa na no mo ye wo ho no nti o ka cha se nti o bu me no na ye me ya na me sunu me ntimi mbu no bi na ye me ya pa na me ka cha se hu ye wi wo shi wi ni be ma onye wi ni anka wo be bu me se o bu me ma me na nyina afiri moja sa ene ko okun ne headmaster say so on pemia me ni kuro ma ala papa na mama no so papa na mama ora ntini me nko ana da bia na o se bullet ne na yere da bia bullet ne ana me de ko sire mi ntimi ko sire mi ne me ko tachima ya wasa mama ba etu ko tachima no eda edi nkan ya wo sesa wo nioma e free bullet dem no ba no ho me pa chan o ja wo kwan me pa cha da bi wan fiu ana wo fa wo ba na sesa wo niema wona ma o keska o gina ho pa no sesa na sister bi wo ho ya friend sister do gina ka cha me se bullet o gina ho no o yere sesa bullet na nkasa na danfo o yusu kia no na o se on sesa me niema no emfa nko jam wo station ntin bullet na danfo no de me niema no ko jam wo station na me se wona ma keska ko sirim kaska no
juma na meyen no anu me bobo 3 million ni minya ni me de koy na de koy eti mu ho na afri srem e ko tachiman ya ukosua adwuma no adwuma be na akosua ye metua pa na adwuma eti woni mpa no to pa na no so boabo usika no okay eti edi science na bullet esan ba biem me ko ho de aka akra na manya 3 years ansa no wo sa ba biem sa be no mane no hwa kwara no no frɛ mo kwara no me ma me se otimi frɛ no so o manisika obeka sa ansa na wo ma no de 50 sira sen ma me kwara timi ka cha ma frɛ mo so wo ba ne yale o ka che se mitimi ahwɛ ne tini me de ne ko on de wan pame mi anu me koy asema o ka kira me ose wan pame mi anu me koy nti metimi ahwe ne me de ne koy nti na o ka sa na e me ya pa nti me ka kira ne ma me se ohia sika ma ne frɛ mi asema o keka no kola no sika na o de ma kora o mu de hwa kola no kwa no hunto nti onja o de ohia sika kola ne yale on frɛ me no wo bi a me ma no me ni bi so a omunye bi omufa akola nko ti wa na mfie miensa ne nyina wo ye adwuma kakra de hwe wo ba eti dedi nkan ya bullet efre wo no de asem na o ka kire wo o frɛ me no na obusa me hu se de me hu sitie na o ka kire se ohia me ne akola ne picture na data hu me wa WhatsApp line ne face hu se me ama sesa me hu ai to WhatsApp se me banti wo na o ka pictures go WhatsApp o ka kire se me send ne picture ne akola ne de me de sen ntimi de sen no afi no ofrefre santi no kasa nyina akora na me ya madwen se me nkon kan pesa me bobo sika no ka menya baabi wo ha na me sato ana sister bi kan cha se o se me san bra wo ha de enye so o se me san kwade a me san kwa na me ne nkwatena na ha na me sua adwuma si a me madam wo ha me so me sa ya adwuma no wo ha adwuma na ai se abu madam no kura bedwene se ma age no customers so wa kan de amati nti bullet na frame me ka chem se mi ja bibia na wa na sa pe bullet no na sa pe no time of na sa pe no de nti ameka sa se na o ka kire ma me se o pese o me sa na ma me se wo ha no ya bi me se wan kasa na wo pe no wo ha nde se waka wan kasa na sa pe no mi ana me pe no sa ba chan bebrebe nya obu ama okokoro motitu moja nya na sa pe no se ye kuroma ma me o mo se wo ha dabi asono se obi ye tu fo na sono de wo pe ye nyina ye tu ye fo me ye fo tu obu ade ma me ya me kofia na matena se na me de sinsani ne e bebo me ya na mafa e mo me so me na me bo me brante wan kasa no bullet no e bro bebrebe ya wo hwe oba ne ade nya na wo sa pe wa de Pasha na minim se me ba obesesa nti na me sa ba minim se awaja bibia se da na wo sikasa ne na de yoti minim se na o kasa sen o kasa se buranya mu kura ka cha me se me mbra kuma sa me hia na na wa ba ne maame ho ma fi no no de to ne maame anim nti ne maame kura fra me sa ne ba ne se me mbra ade nti ne me se maame yare me ntimi mba nti o de number ne papa ne maame nyina fe o mo fra me sa da sa na wa ba kuma sa ha o ne o mo ya sa line nti feze me ba ha kura no ne maame ho na o ma me bia de me be si ansa no aje sa ne maame mu nyina de o mo ho ba ji mu nti na we na nim se wasesa ena ma wo free tachiman ena wo san baaye wo free tachiman na wankasa scale bo wasene mu na esan susu ana meto na mo susu nkrata miensa na mesesa sika no nkete a me de ye ka sika ne sisa me fa drop it because me kasa me fa niama no kokuro ma akotwa tita ba ebe ye waste ti me fa drop it ma ne sisa me niama no drop no oji me 3 million tachiman ne ha ojimetri na misika me kwose sanyina no nya 70 million 70 million wow what my adwuma nya 7,000 Ghana cedis oba besia wow sa hwe wo ba bullet sika mamu time na ofre wa ohu a bag no nyina no ubisa ne se ene esa wa ba se de be ya me convinced say wasesa no wo ba ne wo ho ma na wo ba na nakasa mi akasa ye bibi ma me hu se bia wasesa wo ne ka bibi ma afa de wo hyase ma ne wo ba ne kakra me ba cha o ka cha me se me ba wa service ka to me ba nyambo ye dibro ye wia menini nyina be kwa akwa ya mambre de wo ho nyina ansa na de akola na ba na membra na membe ye ye mehwe madwuma no because adwuma so ehu hia pa nti me ba kuma asa ha no osemesia mi twen no wone maame ho na oba ampa me beduru 3 days pepepe no ofri akra ba ba ye sabe no so no aka chense wa ye adwuma nya 70 million da ho da mama na hu kura se me wosika nti minim se oba no minim se madwuma no nti no ye den oba no obehia ma hu mi ache ebia okọ no ya pe ba bi awi a me ye adwuma nti minim se okọ no obema misika se na me fa nsha bibia se bla ikwa wa fi mo se ye ba na enye ntua ne ka
nti okwa obepe sika ye de eno ana okwa ye wa ma ye sika besi ne sila na wadwene o so obesesa nti ne ma meba sila na wadwene o so obesesa papa chan 3 years ni o ma ne woda o wa wotimi ye adwuma ba basia aye adwuma wa wo senketenkete kura da ntan a wo 7000 ebo wa bosuom be ma ne ba kapra ma taku ama puha wo ko so na wadwene o so obesesa de na ema mi kasa se na ne ma me se o mi ja bibia na ba bia ya nya no se mu weska kakra me fan ye bibi na se be wie no me ye wie na me hia de me de betoto pan na obeso me mu omu nyina so ene ne nua no mu nyina o meboabo ase na ya ye de ye to ovi no nti na me so na ma eye ne ma me ka asa nti na ma ni bre nti me fo so di anka di mu nti me fo so ase me store na wie na ma boso na sana na bullet so o sika bi da ho eti time o ka che o so o asase da ho na wo sika bi da ho a wa misan se na wono so no sika na da ho na wei o ka che me san ka edi bro yo pese me kwa ye me ho ade asa na me kwa de kwa ye ho ade na me se minti na ho bika adwuma so ho hia wo se edi bro nya wia ba me de no so ho hia to ma me sha ase na yenye bibi o ka che me se o kwa o be pesika mam to o kwa wa pesika ma na me ka che na ma me so mi ja no wanya on pem ya nka wonye de o ma me mba ha o pem nti no o ma mba ha me bedure how many days no o de ba ha wan che no o ba so no be share mu kama mo be dai ono be dai me pa cha o ba enti ne ma me ka sa no na me se nde ba bi na mo we se nya start ya nim kakra ya mra ya nim ya mo boso na ya mra ya nim kakra nti asase ne de ya wo se na edadwoso adwoso hemfa adwoso besiase na ya omo adea me pa cha okay na wukosi eda no esi so me pa cha usika na chese dan ni nyina ye wa usika producer am fast store dan no ento so na da so yi eda na wukosi ye ni me pa cha etini nyina ye wa Messi fo ne cement ni ade nyina me pa cha anwea so pa cha anwea de na ne maame omo ye omo yi ni kakra kai na de ba anso achire sa akofa bi be ka ho omo si store no eso etese ho store na etese ho enti omo se agese omo di bi efile store no ti esa akofa ka ba ko no omo di bi file store no mu ama ne peja ansana omo di bi aye de aka no na store na chikura no wanwuru si ho a sisi a omo hia iron rod and yes eno so ya una osi ye una osi ye etika wo si store no asesi dan asa aka sa se omunya wie se omo be ba ho no ntika me de me start ma adwuma mpesa me high dan ka mpesa me a me dam obanya nsani pa sam ne kan yo obanya nsani pa na ka sai na akukuru dan wadi si honom eti baby adre na yesa usika nasa misika asa chance packet ba akoda misika nyina asa ena misa ko sirim kura ba he kura de medi kura ho eden na okasa wode ne de to na wo de ekosi dan no po de se gina ye no de wa na aka se wo timi ntina wo se be me be ye ho ade nti wo nya bibi nti wo de ka ne kwan so a no ka wo de na ehye bibi ase wo ye ho ade no pa cho da bi time no so busa no se be ma wo na aka sa wo du sika to ya me ho ade na workshop tam na o hye me kura nya ndru o se edi bronya wia bronya ye be pa cho tam na o hye me na time amebo time a ofra wo sebra no ofra wo sebra na wo baaye no na ye be mu a o ka sha me free to chimambra kura 1 year kura mbai last year na obedru ye pa cho 1 year kura me ba last year na obedru ye pa cho ana o ka cho say this year ye di bronya wia ana oba ye ho ade so from that time na to this period no so no de sika ye den ni sika de won boso anche ne ma me kan me be kan na ne ma me abo to egu se o so waji asase bi wa akra na wo ye ho adwuma waji loan wo na adwuma to waji sika bi o muti firim na sa wo hwa na oni sika bi ada ho be ye ho ade na waji me ba wo hwa na oni sika bi ada ho a wo de ye ho ade na ma me kan sa na ma adwene ye me na me sa obi o ka cha me sa me mbra wan boso kura ankyere me sa waji plot kura wo akra wo si enya ne ma me ne kan ya bla na nkasa mboso akyerem de eda adwoso yi na osim nkoye me store no wo so na sa se me so minim ne suban ne me pese me ne tina hwendie nti me ka kya se osima ni jikuma asa na me sa meye madwuma because me ba hakura ntokwa nko anti onye de o ma me tina ha ye madwuma wo ma no wabam so wo ma na makọ ha nti wodum ko kyerẹ adwoso de na ma ni ji ho pa se meye adwuma no wo na o se yo ende me so me ye na obeboam
nti me kan na ma nti edan ya kukuru si onyina bullet ka prekura ni wonko awusika sa ba ni nyanso na obo akohoma omba ma akohoma uba ye ya ufri tetima ba ye nyina wo mo akohoma da eti wona ma no di 2 million di sen me eno ani wona ne ma amene te kumase ano wana na ebo akohoma me dey me sorry amadwuma no nti me nyata me chini ba na ma hohoro me niam na ma sa ye foforo ato ho se dey akina no pa ma sa etina de abonte ana na no de do na me to di to de na ma me no so ato ne de di obi ama obi akohoma nti da ye wo fie ne maame no o wesika o se ji wo fufuo ne ndi ana je no aduane ndi ye je se so da na so na ehwan dia pacha ye me die okay ye baba na ya bedi hu nkomo ne ya bekasa pa ye baba na ya bedi hu nkomo na mse obi asase be ma na wo na asase na wo no akosi ni store dan no esiso eti ye call Rocker Clinic Limited ye Pacum capsules Genicure 442 man se ache sa baby ache mema no so se Pacum no yenso ye ni o na VENE ye friend Ven capsules na wo mo de Medfagen capsules so aka ho doctor Akwaba mejo so ama me se bibia boko de se do bia de ne nsem mi so me de ma nsem ba na de doctor se ba ha nyina obi awanse na o de ba me wa ma nsem pa oba bia mi so me ne na tena me dono me di mi birthday wan frɛ me matese obeware nti me so me de ne ba o mu fia ya o mu fia ya obeware wa wi mu ana anya no ho ade no obi a ready ano te ho me si nipa no wo mu fia wa wi mu a sa wo so ka so wo mu fia na sa mo be ka na mo fra sa na wa fite mu atutu mu si nyina na anya no ho ade wa di ni duru na me so me de me bible ba na me be se na mamu nkasa asem no wo mu fia ya oba no wo mu fia ah pa kumi wa memre de ahwebe ya onya wa dwon so be no ho ade ya onyeda Davi na de we de saka wontre mu dade tuja wanka chire ya na wo pene ne asem no wo fia ya nti ni se mo hwe na mo nka ana ni wa nipa no ni ti no wa ne tenten nti no mi modin doctor de ye to adro de wi a ye beka na off abusiafo me ma mu nyina aha ena awia yi ba bibiala wo mo a mo hwe yi wo TV so mo nsusu amuti o radio no Rocker Clinic Limited for enene ya to mi enuro mi enu ye kuta mi eye enuro a Rocker ede aba ye bo ho dawuro de a kire Ghana fo nyina se oye oba o be ma o nipa da sani bia otiate asefo asase so no Rock Mixture ne Medfagen capsules eye enuro a o se wunya bi ebo ho eban Rock Mixture ne na ne srade e woni pediem ntrine mu asisi moja ntimi nie afurisa ne enko ema womo omo yare asichire yade moja buruso nyina no Rock Mixture etuna se edi free ni peduanim Rock Mixture ye adura senkebe ya obi biala a wo teminka no per Rock Mixture yo fane yonko nema bi meo wonyare mpo ahyase no nom ebobo ho ban afiri yare wa bebre a enei aba etete amanfo Medfagen capsules ensuso no eye adura eye ntinimu enkase eni nompemu adwuma eniem na mepacho uye obi a wotena se che kakra bi a wo se anansi acheme nan anansi acheme nsa anansi ayemi sei na wona na ye titriti na mu aye dududu na wona na se ayese de atatai no mesro nya aduro Rock Mixture eni Medfagen nanum bom ebeyi sa aha woni nyina ye den e de afiri ho de ne to ase ne nan kokom ntinimu twetwe no wono so eye aduro Medfagen capsules Rock Mixture eno ana obenom enti sa wuntinim etwetwe wonante kakra bi no wabre woye bibi kakra bi wabre wachi kase bremo no tutu wo back pain pa wonsa esoso no emu dudu emu finfin emu ye oya eye aduro a ya to ne din se Medfagen ene Rock Mixture do okone kete so a wontimi na eye aduro we mienu ana beboaw ama wotimi ada mesrewada ba bia wo bia na wo hweme no kope Rock Mixture ene Medfagen nanum na emwoaw na wapomde no enkonkan aduro we aboa manfo bebre ama enei wonama adansidi amanfo di fa Medfagen ho ene Rock Mixture ho eya na bro adwen ene ntiase so ntimi kanfo sa nuro we mienu ama wo Bowra Herbal Shop Pharmacy baby eton aduro bia no ne kope bi eton mesro number no so de the TV no so ubetimi afa number no mu ba ko na wa frɛ me anase ubetimi afrɛ 0248 88 50 40 0248 88 50 40 and 0244 18 32 30 and 0244 18 32
0230 edro ne de edru so eye Genicare 442 edro we aboa ema bebre oyo oba na menstrual pains how ubu nsa enidane ateto ache na me de ana yam wo hu se ya maame num no se omumma wo bi a ensem omuka kire nkwada ne so oh we de ma yare se wo ba ko a ebejai na akwada na to ni tirim nti no wonyini nu ba bia no akofa nyinsem because menstrual pains ne tete no ti yese owo a ebekọ ene eduraba eye Genicare 442 onuma 2 menstrual pains na se na onuma duro wei 2 menstrual pains na se free ono na esasiesio ohun ema wo ye oba sima ankasa enka center wo wase onsi no ensuo na egu no ni nyina no Genicare 442 ema wase che nti oba bia wutie min se gonosyphilis ne chlamydia na hawa pe eduro Genicare 442 ni binom na emwa na woye oba sima gina wo na so be ma bia beko no hu bia no obo say yes oyi oba sununko oyi oba wodamu sununko nti Genicare 442 no ono so ni dwumadi a edie eno no pakum eye mema de bema bia wo hweme a waye mre ende ye nkasa ho nche eye bema waye mre wo mpam de one ne yirihia wontimi nya na sede no eye pakum na se obema no so ate afon de a wo de vein capsules no VENE no ebeka ho ama obema no mu ayedu e de amount vein capsules yema obi a odwonso a obre dwonso no bako na ejai eba na ejai obi wo so adwonso no di na wo hu no adwonso agu no ho yema amenem ye papa no manyini kom mpani fie so no mu ana saa hawo no eha mo eduro na aba no eye vein capsules kope vein capsules to nenyi dwonso mu ha obi a ne nipadua na etete ensiesio de odwonso na ne bema mu hyehye no mu dudu na mu fimfim no afi odwonso mu gya no eye vein capsules edrei ana ye kamfo ediama eye du papa aba ni Ghana ha obia eden edi ho adanse na eno nyina no ensu a wode benom no akame mineral water rocket ye ensu a aba no so wo pensu kroji ensu a wonnom a sukomu enta ne de wonum afa wo minimum atum say yes ensu afa wo minimum wo tumrika obobo wo ye bibia na wo ye awale ayie na wo ya akame mineral water ane ye kamfo ama wo say also wonya bi wodi ye wa yie wodi dwumadie na ade num ye nuro isusu a eboaw ema yare no ase etu ntem okọ supermarket ene ba bi eton nsuo bia na okasa ope akame mineral water na eno so onsabe pedodo de a freyen 0248 88 50 40 0248 50 40 no ne number didi juma na fe 0244 18 32 fe mo a moye mema maye mre na mo mema awu ne de me se ene de this oba clinical na obi share doctor one on one nti so ye bema na se wo hweme na obema na wu ntimi nya adwuma bra ye clinical Kumasi Alaba yare bia ha obia no so fabra Kumasi Alaba ne be share a doctor for na wo ho no omonhwew no muntu yade no ase emfiri ni pedum ti se wo ye bema o hweme sabre na bema na wu condemn from CCA 0248 88 50 40 0248 50 Timame me de me kasa no besia because looking at me kafra Rocket Clinic Limited na so mo ne ma no twempena na mo twicha ya mo fa kawani nse so ade ade wo pa ye ntena hom happy birthday enkoma most reverend Dr. Paul Kwabena Boafo presiding bishop at the Methodist Church Ghana most reverend Dr. Paul Kwabena Boafo happy birthday enko emfama way every evangelist PRO at the Methodist Asafo evangelist for nyina wo mkasama form and was say happy birthday ona mo aka ne tintintin ya ka se papa evangelist in chain and efre evangelist in chain and efra was say so for penny most reverend Dr. Paul Kwabena Boafo happy birthday stronko kra enko emfa ema ahaya Akoma 87.9 FM Akoma munsem dwubadie eso enie yeda ye ho abasisia na kwaba Starboy ni anasa hwana mnende kasai we no limit we no limit okay ti wona wo de kwadwo no
Ona ade kwadwe no na priest no so ye hwan ya eti wa so na asade priest no eti priest enie wona aye pani eti wona wo begina mu ade ama woni wonua no wo ma me no papa nyina wa ha brepam no ye be ma kwan ama wo mu nyina nso akasa ye be sha de flexire ansa na ma me asem a wode ato so no meka nse wode ato so enam safe na be yu hwan no ya ba so na fire famu kakra woni abante yi ayonkofa no e sha ase esen mogro ya che okay answer na no yensan ko mame Doris enchen biem enam se bia na afei na obi eti asem no etuwadi kuma bi sade ne dom no do so ne de bodu kuma bi wona de wasem ba ye e de ne do ba ha se ansa na abante ya ba abeyi ne ho no pacho de me ba ha no ne se a check Akoma FM 87.9 Kumasi na ba we se ko se ento obedu be anyum ne be no nsia obedu ye no se kodwo se omra kra kodwe stingy what they say pristia what we se omra kra okay to ka so omra kra no kata ne yamso no odi kan ne onua no star boy ne di kan akọ we me ba ne di kan na kwakra aba aba no di no nya omuni no ko biem to ka so omra akra no na di asa ofre mba ne sa mpa mba no so ekoyi to koye no kodi na kakra me ba no ba chomi free wadi adwuma ka ase yey wadi adwuma ka ase okay dia na do nam ade de me na no sa awie be ma bi me kodi power e nkran 2018 nim ti me koshua na me no akọ akini koshua ne meko na me no akọ akini me de kwa akima 2 years time 2020 na me de shia my panimu bi e fre na ya wa mo ako ya mo akode tu mani misa akohua mani gye ho me pese me no wotena na se me ti ase e de ma no ti ya setena mu na nyinsan pie mu na me se agya ya setena mu hu se me ho adane ya mafa afuru o se wonya mo de akohua me nya awuradi se me wo ti won se wo so be wo de a me nyintum yentu nyinsan ni mu na me se da bi obi a ma tu kwan se me ba akra be dipa a me hia se yetu ana mo na nyinsan ba mintimi nyintum se chinchina min se nyinsan na jande nya mra e wo Ghana ha ti nyinsan na men se ne se ne china wo se wan se ne de ne obewa wa abehwe wo ba na so me amehwe me ba de Ghana ha mra wa ha na se me de pepe ne mu me sofu ma me na me som no e wo na asole me de tunu ne se mama nkwanhia se ma be hia wo nkana ha enti no me stro ka bi mame no sa akohua me so me gitum se nyinsan de ye nhye oba se chinchina ya nyemu na ye se no ti me so me ma kwan ma won se nyinsan na se me du achi ne nipa na wo ye wo sa me na wa kɔ fie na se me so fuma mi edi machi ne wona me kɔe ti so fuma mi di machi na wona me kɔe no na so fuma mi ne se ja me banie na asem se na ɔde ato manim ti asem a nipa me ne efa nyinsan do be kan se ade ntina wo ba me fie na wan frɛ me na wo fitin ya wo do obi adi wachi de waba no se aganya bone kwan so ye ba ya ye be kan asem no odom ene ye kan se abutiremu nya bia etokwanti ne ye ba ye na se papa na be kan se de obe kan se agya ya obe kan se da bi me nyintum nyinsen ne de se ya na me se akohua won se no se wo se yenko fie be bia metia yenko ho na ye kwa obeba ho na se ye kwa ye kwansi na papa na ba ti manfa na nko fie ametim asole a mesum mu na me de ko ye ti me se ho de ye kan na nkanti ase e be ye adwuma na nso still na nti ase anya adwuma papa na se still na nyinsen na me ka ho asem no me nsen no Sam Jumadie ane ade esomo na happy birthday enkoma most reverend Dr. Paul Kwabena Boafo happy birthday enko Emma presiding bishop Adema Methodist Asafo ye wo man Ghana emu wankasa ene wo ba evangelist Samuel Mensa evangelist ene ni didwuma e wakoma mu Sam Jumadie esom papa wose ye ma awoda pa evangelist ono na Methodist Asafo ye wo man Ghana mu wo mo evangelist fo nyina wo yo mo nto onye nipa to ne papa ene edi na woda most reverend Dr. Paul Kwabena Boafo ye nyina ye ka ho papa ye ma happy birthday eti oba pa sesi ade pa ena asie asamba na bullet e ka kira store na mo anya nkosi awie ye ena si hoyi aka nsinsemu eno achi suso kura no ho ade ya o ka se oye wo nyina no ni nyina no amaso ade ya no wo ka kira mprempren papa cho de aka kira me sesi se oni minti na bio
me kodru asama o kan che oni minti na bia me nko ada was why ne dan dia na o ye pacho me nim e dia na see ya wo kan asam ne sa kire wo pacho me dru asama o kan che me se hon ne ma me kwan ma me ba ha se me se adenti na ubusa me sa obi a me no wote na ye frɛ wo number me nya wo na sama ba ho a ubusa me se ya se ade asam ne me nka o ka che me se o hia me ha nti o ka sa na ye me ye na me sukura na me frɛ ne ma me se no oba ne kae nti me de man ne ma me blan no ne ma me kasae so ne ma me kasa ampa de o ka che ne ma me wo fon so ne ma me kura esu wo fon so ne ma me se o de ma me esu ema nipa nhwe me sa o be pesika ma me nti na ne ma me ko pe 800,000 o ma me ko pe sei 80 cities okay e de sen ne me na me ne akola no esa baaye nti esa afruka na 12 e kodru ho 11 o pa me ye kura na 12 kura yambo nti esa afruka ba kumase na 12 na e bedru ha 8 nti me ka cha na ma me ka cha se me ntina ho na me se me ntina ho sa entwa isi o se me nko wo ya ma me untimi nya me hwe nti asama me ka se mu pe me sika ma na me sai pa so yo yada nyamia se Esther wadimba no odinimo akompaka wonim no woze minim no ai pacho ai yo wonim no kwan ba so woze kwan ba so ai kwan ba so na nim no oh be minim ni se me yire no wo yire no pacho ai eti da atwato a wani hu no yada ban pacho se eda atwato a wo yire de wani ehu no ayada ban na wo ne kasa ayada ban oh sisi a okasa kwa wo me maame ne papa nchan se wan kasa eda atwato a wo ne kasa ayese be ma ne yire ayada ban lebe me ya fa se no akwa ofre me ba na me phone nye papa nti me ne kasa ai amaka di asem about what can I say me pes kama no yejuma okay wakasa wo yire no a wo pesa wo kire sen Esther why no ho de me se wakasa wo yire no a na pesa wo kire sen why no ho de amamra kwan so wusi ma ye no ho de amamra kwan ai why no ho de according to me ni me papa ni mama de ya no ho de sa na ho de be biem na osinka December wo sinka wo baba ye no de he na ka wo sakwa December yi bronya chi ka wo koye no bisa onu ankasa na ba haka so mo ya no ho de minim nti asi o bibisa wo se wo sa bibisa wo se wonim ne kwa ba so no wo se wo yire no no ana bibisa wo se wo kasa wo yire a na amamre kwa so why no ho de ana wo sa ya no biem masa ya no biem because dey tell obisa me kana me ya no biem se me mahuru akra ha na me ni tinaye ana ye wu akwala ba jo wo tiere be ma na me tie opa nti akwala be mu no ana tawo be ntem ana o yere o di akwala ni yere e koy o di akwala ko be 2 years back ana o yere ya sa she mi akwala no suna o di ni koyi na minini maami ene kata dikase ni obi bi ene minini maami to ti am kana se hello yeah meto nka kasa hello meto nka bullet meto nka pa to aso nti meto nka bullet to aso nti communication na edi wom ta na afere o ko hello bullet aha kasa meto nka communication na woma na afere o ta ba ye friend o tachima na o yejuma na communication na ko ye se nde sadia minu be de usa ba minu betina kuti de mi kana se enti communication mo na ko ye kasa misu mi wa no ko be 2 years back no misu mi no bi na ye de na eti on no na fe na nipa ni fa phone no to fa phone no ni kasa na o kasa se minina eti na no so kasa se oh onu kwampo no oni mina wo ye ndi mina me ye first word nti ya fa se o mu kasa ya ko si se on na first word onu so na to so nti onu de no bi na mba na o kasa se se na ti em so okay fine e de sa de ma me friend nti friend no bi sa no so o friend se na e si ye nti na so okay fine wo ko ye ni chi no se na ye de e si wo chi e no so onu de on fa ho e na so okay fine wo fa ho de am de mi wo e de sa de a wo mi no betima tena mi walewa ebia ya fa se oba wo mase because bibia na me wo first na me wo no ntokotoko ba e na okwo e no e ma ohonu dan ni efiri ni temtimi ni dan
nti ubahasi eba haju ena meka na bibia na wuti asie maame nti wuti asie maame no ena mba Kumasi ena wu free touch my ba ho nti uba ho no ya kasa bibia ma understand bem nti understand bem na me yese ndem sa kujuma ena msa ba juma ena wu Kumasi ni papa ni maame ho nti wu ho na o yejuma ena nyina ya prepare se enye bibia obetuma anya bibia tena enye juma no fine nti woma na ye abi be na papa ni maame ka se nti o mo anya bibi se o mu koye ho ade because first na me saw no ye ko boko ba ma ya ho ade ena me si yo ene sa ade a me wojuma na me juma na me wom no me nye kwan ba nti o mu pe kwan o mefa so e ko ye ho ade na me nye kwan a na me ni me yire na ire e ko fie e ko chia ni maame ni papa no me frɛ yire ka tento on confisi ni maame ni papa na me yire o mu ntimi ya ade no na sa me ba na me no wo mi no e de ya ko da o mu ase me yire ka tento se sa me ma mba mama ya nkwa anya ade ono bako ho nti mini kasa wo phone so ya nya understand ma ya ho nti nya understand ma ya ho no ana me man ti ase na me so mi ka te me wo fo so se e so mi bra o mu so ka se o no so wo fo o mu so ka se se di se ba nti o no na ya nya understand na nya ati ase se ende sa dia me nye tam na me ba na ye ho ade na me si yo nti yo no me ka ti phone no ade chi e 2 days so pe pe na phone yirai hello me tie wo bullet to aso thank you na me phone yirai ti me phone yirai no yen fa na se me phone yirai 3 months ni enura me nye phone enura chi Saturday na me ko twa me sim no ena enura na me nye yam no su kwa nye papa ukasa ti me kati ti me dum ena me di me sim ni sim me di sema na me hu se ko ba ena friend na me ni kasa na edum ye ena osa frɛ biom nti osa frɛ biom na menni kasa na na se o tere me se sikasam se na me pesa ma no nti me ba ka se yo ma ti na ebi a me send data na me send se no na phone sa dumye wuti de me kana se okay eti de see ya montam te first no kra de me pesa be ko bebre na mpacho ukaso peso be ko de ba je se ko ho no ba okay eti dia na see yankwa ho na pesa ke atwa ne joint but yankwa de na see ya wudi nkan ene Esther ejaye thank you dia see ni se me yejuma me ba na me ba yanfa se me yejuma anajo night the script night on eti me ba onu nso owu furo akola nso one week bia ya tesala like that time no the tesala like mano because no phone ntimi no it 1 week bia tesala because 1 week bia ntimi gba so a bosumi katua na meji nti ese me tia bonti na me ye 1212 ntimi ba na me kase me tia bonti a na me yira di ntokwashi a me kope mba na me say ko mba se me pa me timi trans because me trans se na me no ye na di agro wo dem a yenye duane ndi na ya kuma ma akwala no me ya kito so wo me ten akọ school timi eti mami pia bonti a ebi a locking so me tuma ga so mu na ma so mu na yenye na ebi a me ba na tumi 20 cedi kwa e tuma de aduane akwala si da nti da bia ntokwa me pemba na me pemba sen obi a me no ti a me pemba na me san pe oba ni de ni ko hemfa me kan ntokwa sa manfo wa dansi wa e ma me ko frem madam fo bae obo ma sum wa madam fo nim ge we me kase me ni bibia ni a na kese ono ho odi timi mi wo sade o mi timi wo na wo su hu me a me gina hana ya kase o ba na ego ya unji ndida because me pese me di me sa o ba de udu sa ko kana ye den me pese ma ya sa nti ba ya ti mi sa na so lucky lockdown mu a you ojumam ana video mami nko peto na me hu se o be ya fa all consistent building yanko ya na me ko se be ma bi etiten wuram ho nti ni ya mi nti ase na me ko bisa no o fe de o so one unne sen ke yere gina se onu su gina se mi hwe nim na ma hwe nim nti mi nka hwe na me ko jawa mo ho nti mi yere nim se dia me ko ba fie ma buna na se mai ni bibi oba e man ka hwe oba ka kire omo aye no muti omo ka kire omo omo so man mo aye na omo bi se den ko ye den ba this time nti neze nsam na ko ye se onu de oye no wan ya de ma aton so nti aton so no ko na ye nyina na o de no oye nyina no no onu fe se oye de okọ nti aton so na so de ni ne tiwa na o ka se mi se mi ji ka tia mi man ko sirem na mi se mo ko sirem sai
Wa me no ko na me ko ani pese ko. But me mpamu se ko because ye wa le yen kan sa. O ka ti o ba se ko a. Enye na se wu na opam no. Na me ni no ti ye kun to ko nyina me pesa anzu want man yesa. Me nim de ti a o so ko me nti ase o so. Ji me ka to me man ko na me si yo. Ti me ji ka to ya no. Na lockdown ye. Okay, bullet e wonim time da adwuma na ye no nti em bon pa saba ya bete wo nkomo no nyina se asim. Enti ade apoti na si ya oba ne sesa ne nioma bai e ntokwa na si no sesa ne nioma bai mebo a. Hello? Bullet what menka? What menka? Bullet atu bullet esibo so na boa oboa hu producer obeto akolashe mechi wo park so omo bobo ka chese me koto ho se me ni oboa oje me na so woni baba bi na na ehwura nim oboa enye nwura mu eye park so pacha omo bobo anadwo nyina light wo ha omo bobo so waje me fundi ahwefo na no kwa so obeto woni baba bi am pacha obeduru na me ni bema ni gina ho na baba na ye hwan ya na bema de na wo market ho anim ho ye taxi driver no e wadamfo ana pacha da bi onu mom ana wonim no me mukura me nim no na woni bema na kasa no beto so pacha na me ne ka na obusa me sana na oti se mi isu obu me sana mi isu tiano na aha na obusa me ho asema o se me ne akola hye machi a me ne okay tie for mfanche wa odidi en fa chae pa na abasa enyambasa eti bullet say wona wo frɛ no do wo hyehyɛ ne sɛ wo pɛ sɛ mo sa atena mo ka kyɛw so no oba na tenkran eti ɛhɔ no na ka mpɛ sɛ hɔ na na ko kyerɛ mu yie sɛ mo sɛ ka bɔ mu no jaware mi antwe mpro sɛ de na mo sa yɛ no wona frɛ na na sɛ ɔno na frɛ wo pacho na me frɛ no de ntia na me frɛ ya me ma me ne ka akola no sika ho asɛm ɛno de minim sa me sɛ wona na wo frɛ no sɛ yɛ kyerɛ na me bro ne da ko ne me frɛ no akola ne nsɛm ne me kan da ko ne me frɛ no na o se ba ne fa na mbusa sɛ na fon wura ne wɔ na o se oni hɔ na me se yo oba nti oba yɛ no na o frɛ ye na me se akola no ho fa no na me frɛ ga bi ne frɛ ade wo yere ne ana na o se na yere ne sɛ wo agya me akɔde a wakɔfa abo afofa me se yo ende mate na wo ko na wo sɛ wo de wan fa mam asa wa wo kuro wan fa ma be ma no ne ni jaye no akɔfa oba afoforo saa no wo kan nti me de wan fa no na wo ni oba na nkasa nyabotre wo ni oba na nkasa bacha me frɛ ne ba ne pick oba na me sɛ o de kosi charge saa no wo kan kyerɛ me wan kan kyerɛ so ni oba na tie na kasa nyabotre wan kan kyerɛ so wo ni oba na tie na so be ye second wife or third wife na ɔno na asɛm na wo kan no asɛ ye agoro bi asɛ ye yi bi ko on fa ne si entina na madam bema nkotie mu anafo meme ya wo mo ne nam hwe waja no wakotena ba bi 3 years na fi san o de ato otwa wo nkwa wo de no ho de entia me kasa ne se o ka kya me se brother wan ka kyerɛ me se one ba bi ati na wo so wa misa no mambusa no ana oba no so ono asa ka kyerɛ so ono oba na te wo se wo mfa ho na ba beto so ende o kasa de oboa so o kasa nka me ma me kora on pene ye de e ma me samba eti time a wo free tachi my ba ne ma me ho na wo ba e na wo ba hwi mu na osa akọ ye no osa ba biem e ba cha ya bi on ba biem e na wo to ana wo ko ya ba cha se ne me nya ye wo sire ma me ko ya me ba ya me frɛ ne bi en ko me ba ya me to aso ko nkra ho e ko ma we wo se to aso because bullet wo no nsem bebre wo ho no ma wo se ebisa wo no so pa because se wo na asa do ho ko e dia na je se ho no bullet ho betimi ensan kakra sa wo na do ho ko ye de a na je so wonka je osebra wontimi ma because waka je osema for ba was meto so second wife na won fra osebra na akọ no pa na wonnim so ne oba ate ba choda bi minnim anka me mba ne emba chena minnim da me ma me kura wan boss se store da ne ye wo de a me pa twa ye me de e ho ma so aba so ana me pa choda bi ma so amba so na isi o se me nko minni da bra bi antimi ko a na se store no so mintimi pagya nko sika me sika ne meje ka wo je sai pa twa nka me de meje 150 million okay 15,000 yate pagya mo ne abeto so akina wo say bullet emsa ne phone o ka sa enya no phone no enya ampa ye beto asa nkobo we so ne ya bisasa so bullet no na esan ba ye ana wo na asa de wo ho ekoye sa decision say wo do sika ekosi store dan no wo ne dwene ho sa me sika ekosi dan e na o se fa wo sika kosi papa so mate yate ye beto so na na kua ene na pamfo ebam ti pagya mo ema me
ya no grow fine grow fine o dende no bi mojadro no dede hwehweham nananam no bi grow fine o dende grow fine o dende grow fine Dr. Menses mojadro no dede nananam hwehweham no bi grow fine o dende grow fine o dende SD for the sanka nwum de ma so ananka mo de se na asa de wo wa hwese oh sakari kama sana mo bono me yeremis you grow fine nwum ne de se no de yesa oh no bi Bubobi da nanam no bi anyom na sakwa ntam na kra ayi die na di na ne papa no anu se ne ma no mi na ya busia aka me be kasa ni nyom se teto ayi no se Akoma me na ye ne sa ye ne ti ye ne to ye ne ya me nyari jiri dombe I don't know what na poma chi shada se o ti abroche na ti se twem o de ye me organ ti wo mo ye busia ho anya dro wo fie ho dro fie ho omo wa dro papa ntina grow fan no so anam sa no omo nim fom na me so ni se na no me na na ase dey me wa fa ire no ho me se na me fo ne meme me record bread doctor said I'm not face I no ho di ho adanse na papa o se wono ba ko po se be sa mo e ho kra na em do se be sa mo grow fine I see edroni de kama my sister say bear 4 months na ne menses ne mai e na what say ya na yete so na ye keka e no so o kwa akoto mienu bia no o se o toye onu mienu no wie no ane tata na be so a wa hwe ye dia na nyin sen so to aya na twom vraiment akobusa no la wa ya fine de grow fine ya kwa ya brei odine ya ma ko so ha say secret odine ni doctor what dia mama box na ala no ko aje box ko si free ni o ma yie box na aboso o se box no wa ti bi kura no ma yie olum tu pe abda mo wansa na sense de mo ho yamba sa ala chum ala si chum majiba ni su yana ne yanya abaya kama grow fire moja dropa 0244596532 0244596532 Currency Ventures Zahara Mr. G capsules kabom we ya bema na nsa won se nso ba ku be si ho titin ya ntident ko na me enu aba tin ya ntident ko nsa na etese wutime sha boxer ahun bomoden na epe Zahara Mr. sha boxer so ana achinchinim o wura na wo su na otiem fe ade so we ya wo question obi be bi wo question anum na ade e ho so ansa we de ho aba ye mpe kura Zaharo zama ko weekend ba sa na ya na vemba go na pressure adwuma yi wa kwasa sa yira wutumi nyo kofia wa sa yira ya shoguma Friday ni no obi bana yes wa sa yira no na bibia ya kama ya Zahara Mr. ni G capsules ken kwa Zahara man capsules ya no bro ya no munuro ni ajiade Zahara ya kabom ya di siesie baby afa man capsules me ma ne de eno no hindi heba Mr. malaria typhoid ne ya de ka ho pressure ne nyina e brana sekura e de ma 0246348334 0246348334 wa pesa utu kwan e fly away travel consult wa mo de ko Canada UK US afa Schengen visa aben abode abonfo adwuma nyina aka ho nti bomoden na efro mo se sia mesra wo mo so mo pam a serious nya afa na akoye inquiries bia wa bo sika no na pesa utu kwan dia frame 0243 421215 0243 42
1215. Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services. Dr. Nimo, the womb and penis repairer. Was so CC Maya Wodiana no kama. Wabebu akwade a wano di ankani 3 year. Eye de no anyam. Na so na wodiana no ayam mere nyinse no to mu acha abusumi mienu na asasenko. Mesra no kwade atete chen bibia de amampo de so hunu semba. Na wode de ba na sene sa no a ko doctor ho. Ko doctor ho na wo mo papa. Wo so de ne emma bomodefo ni kire mo bu a wadi nka wo ba ko dada. Ene ese nkwara na omunyina na emu atwen doctor ho de sa times na nya adwuma. Wo beboa amanyinse na ba penis repairer. Mesra wo shop no ayekito bi akona doctor mpagam emfa ema wa enka halitosis ewo no mo no ni nyina da ni what scientific clinic and diagnostic services 0279 087687 0279 087687 ofra pe doctor ni mo ebeje so if labor pad nyinsa na ba wo kwa wo so a na watobia wo na chi eno na ade besiesie ho na watima ya rese infections nyina abo ho ban e de afri ho 0550 000990 0550 nana kwa koko anopedi no pa wie de nka eja ya wa ya mo charge pa Mr. ya koko ni ya papa eba wie kura o e ka kete bia mic no mundia eba wie papa chese adwuma we dabre dakro yati ana kutukum ni ya befa ye ni adin o ama ye chietiefo joso da bia meka panyini bi wo ho na otufo amemfa enyem panimfo nyina ne wo se pe enyim nyansa si we de wanyini nti wonim nyansa nti omo afutu a na wafa asem a wubu se eja ya eye de ya eye simple minim nipa meni na hia ama na meni wa hia meni evangelist hia ne meni ana hia ne ni ankodi nkomo mukodi nkomo wai ya ba bia ni yete afom hwa na yedi nkomo ye office ni yedi nkomo enye simple tietia enipa wunimu no minimu no ye hia mu hia asai empena mu dabi ye hia you are being rude ena deba ena hwan ena okeka nsem ne boss wa ofere se wo baby wo ho a wo be kire ne se wei mene na twempena pe wo so ne wo de ena me ka ni pray na kire mama bi se wo hwe na wo baby wo do nsa be kire so se wo ba we me fere se mene na twempena da enkoho no ade efe nam ho a wo hunu ne wo pe nam ho a wo hunu obi wo be hyeda ne bema no so de gina so kintima oba bia na wafa etu wo fa wie na akire na ohun se oba iti sa ba wei nam kofa de beto na ofere wanfra wo se de wensi anwene wo bema ho a kofa no eyesa wamu hu na kofa no ba ye eyesa si wa hunu hwe mu ade mema bi wo kra mu mu ade wo fa wo ba we wo fa wo ba ne wie ye no wo ofere wo de na akọ wo yiri fio oba ho unso oba ho se mo pictures nyina etwa ho mu made na hunu ye adwumafo no mo de da ho ni nyina no mo da na wo de na ba na kire sa da de no wo be ma na asore ye wo pe ba bi agina so sinkim nti wo pe ba bi de aguo wo pensuo ne baabi de aguo wa anwene hwe na dade ne de ne yenkonko a second time so wo de ne ba ho chese wo hia ne mienu no de aka de ne fie ho de sa kios mu ho de ne wo nsa wo fere kios estate kios ne de wo anka ho asem because ho de wo fere kra se wo be ka se me ne koda wo ne kios nim enti ho de wo mpese wo de be hyemu enti mo hia 2 times ye hia 2 times na mesabu sana se ama won se na u kase eti bema woni wo bada na wono anyem wa mo wa mane na ho so wo se adwane ne sofu ma me ene na amafie ho eno so so ada bi wo se adwane ya no wo sa baba besim entro de wutwa wutumi fa bi nche ba bia okoya wubusa na okoya no sa besim wan wode ne baaye wode ne ba be kan nsem bi enso asem na eno mba be kan ye wo wie ye so odo ko odo su no ho no mkoye de wo
Doctor. Doctor. You call doctor. Okay. I mo koye there. Doctor 2 times dey koye there wo. E dey ade na mo koye ne ho. Enu a. Ninsa ina sem na wo kan. Wo so bu nsa ma wo se busa ne se obeka se wonyem da be wo se bosome e na ani ni jaye. Wo boa. Obeka se wonyem na ani ni jaye. And that time so bema woni wo ba anyemo enti wan kan kire wo se wo kowo enti wonim se wo kowo okay wonim se okwa akowo wo de sa ade ne ye ne ya sa na ni nyina no enu na papa bi ka asem na me ka che ne se papa men ka sa asem no bata se ama me sa tena ase no me se adwene ho ahu se de wo ka no so ho te se o se me enye te se wo ba adwene maybe there's the way the was can was say what to say and yet to say margin I'm pass so because me baba tena se no me to me hu say me just say majority carry the boat boat ni so akan so head ya na no ha dwene susu one pass say wo se wo mienu e wo ha wo kodi pa won kan na wo so ho kire wo no wo ko wini ba bi da ki osumu aka ho wo de ba ma ye den wo de ba ma ye den wo kiosu no be ma wo se wo pe obi aboa wo obi a wo be boa wo yi wo kiosu ya wo tamu kwetuwa bia de wo ton kosua e ho no ba be we wo ho enya fere ye ade bia wo se na wo cho ma me 50 Ghana ya no de pie na kosua na wo ton na de ni pie ewurade because of sausage no ba ku ni na ba ko so ba se ho sausages sausages I remember my dear sausages na wa she dia sama wo beka ba pani mu aya na ya me ya sama ya oba 31 years asema waka eya na mama ni gi o mama ni gi ye de ya okoto nsama ne no wato sausage aka no aya na me raho na sausage ye ton ne sei sausage ye ton ne sei obi a wo ma wo fi a wo mo twen wo she wo de wi so ene waje wani so ene asema wo ka kire wo ene she wa hunu bra wo bre wo wie ya wo se kope boafo foforo sa ahwechi foforo esa ahwechi ma men kan kire ma bi se nya mema na beboa wo mu enya mema na beboa mo se wo be ma kra pe so obo oba wo hwe wo ba no na waboa wo eye sa na tie eti se wo se wo boafo a be ma kro no ohwew ansa na waboa wo wajimi sa no ho na be hwe wo ho na be tam ni sika de ama wo ho na be boa wo sa no wo be ma ne ba wo hu si wajimi ono bobra enya yie wo mre dodo wo hu si yankonkon ama ha mu nko na ye modenti sa mo bebre sa mo besu sa eti mesra ma binumu omomo adwene no emmo okay omomo adwene no emmo no ye ho sa anke ye nte ha ye jimi sa anka ama meto ye wa ha sa what is it ayiso ka was radio for mo ani anwan ye ni anwan na bebrebe wa ni nwan ado bebrebe ye ni anwan nyansa no ya fa bi radio for ma ni tv for ma no tv for ma no any radio for ma no omonya mo bua ya fa ma mo sa ye nyaje mo ama mo sa mo amfa ye free sa enti musuro ya nya bibia enso ye hu nya hu nyansa no yafa enti ne hu no enti na musuro ye no eya sa na tie because ye hu nse ye nsu nyansa mu begimi ye sa enti bi asera mo nsuya ye why ya adwene no mane mo number enkreke eya sa na me raho ama second case meboa second case meboa second case meboa na meka se ya me yasa me yo ba meboa second case she wakobo wo bra be ma wo bo papa wo ni padua nyina wanfiu wakobo wo bra nyame adom wo se wo yi dia wo de fa dropping me hu bi da wa free techima na fa dropping ha ska obush awura de yesu nya sika
akoye juma for dropping from touching mine wona wo ban ko anema aba asesa aba bedru be ma because of say ote wo ba ne keke o enya bibia o ote wo ba ne keke ne ho wo so keke wo hunu bi da wetimi akonya 7,000 mu agya ho edi aba oba wa bre wa uko ye 3 years wa mfaka pramu na kababa no kwa na ni abra nyono na wo se nko betu ase na sasa na ye no eja kwa bi born nyum o se bra fie ba ya me wa de darling you can't touch me sa bra fie ba ya me that's bra na boy Ntisadia you can't touch me. Ntisadia you can't touch me. Ayo. Ntisadia you can't touch me. Abano. Ntisadia you can't touch me. Obano. Etu wo ba ne de ya de da wa ha mu no ne wo ba no. Etu manemra. Why radio manemra na we na de kwose ma me na ma me ka say awo ha wo ka say de obi pe no so obe wo ha na. De obi pe no de obi pe na ka wo ha kura anka fa so wo so sene jimi ya wo jimi ye. Why brandness wo ha ntimo. Adia pa na eno kra no ebuo wom because ba ma bi wo no jimi ese wo ja no oba bi wo no jimi ese wo ja no e bi kra de onam kwan no so na ne ko ba ko no wo benya so mfa so ma bi aka wo ma e to da bi na me ra ba boni awade wo hwe na so tete wa twro boni ho for sale be ma won pa adwumaden no wo hwe na so tete wa twro boni ho for sale jano Pastor Julius, good afternoon. Good afternoon. Maybe I work on there. Yeah, the radio say, yeah. I know Hanuman can say ta. Phone so na pastor ntimi nyanche ne huye. Ke be pai say ta. Aya na ya me ya fucking. Ama ya so. Ina ko ya ho. Na to live so. Ko na to live so. Aya na ya me ya. Pastor entie wa. Men tie fo na. Some penny I ko tie je the pastor. I'm not in that papa. Na me say ma congratulations ka tie pa. Ama ebi amide ana me ko me kana ja mo nje ye man sama etna ko se abwe abra bona ya bono debi ameka e ma ni debri na yo ma je se be ma na se obi ko mpa do ko se ra ne me bo afo a e ma bebri na abo afo e no ta na se na ginu e tin je se so na no question na no some billions ko de ma wo ko ma be ma se be ma nyim se no so se Every guy corrupted them. Who will know? Okay, the Mamika Emre guy. At the phone, father guy of Pena and neck. How do you become that? You are just looking so stupid. No, not from the who will tell a question after a petition. Every time question on top of non a question. Every time you see, I go on our brother or phone also. So we hear guy on Pony. So we in here, call the accolade fast. Don't look at some papa to they are the few. And I want someone to tell you now, to know what to do when I'm here. The country member of the British affair to interest your past. So, Oba, so you were dinner and the conference how. I have said, what not doing more until take advantage any of the other. I'm not one and another. I'm going to tell them what about the job. To found on count on a pound. I'm out to take advantage of my own. And the dog could tell them no down from her to two. Not what can also find and tell one I can about an alcohol. Oh, I'm not about oh, the baby also found no crowd, baby also found. I suppose so baby like a piano, and premium, and not a year, but I can't tell you. Yeah, don't tell you that. One one can find a quiet and one one Saba. I'm maybe two them for. And I did that year who come here. Oh, pre-DNA. And I say, oh, pre-DNA. Say, you know, who fast from Putna, who was young, if you are away, you say, you say, we need that. No, I'm going to be trying to say, there's a could now open the and I will be the army. And I tell them, we trying to say, now I don't know, catch out on your mom, one for no, we said, it's not fine. So the one telling you, I'm trying to say, or you need that, or the whole general, oh, you can't know.
Ketana horse na aba na akopa ke horse so na ati aka ukom. Na me bu na me pa say, ameme me o man tom ko oba dia to mo to subia en tin ko wo ko mu se ya. My prayer for Ghanaian. Now me go you know so ko pa abaye bi o to ko tia, abaye bi o to nchena, abaye bi o to samo, abaye bi o to meko, abaye bi o to tako, amura anwura akakowura awura de manin tin ka ukom se ya se ga yo ko ya. Na mo nyina mo famra yo ko die mi. Timu abasa sabio na ma no sori o be timufo. Ya da na de ya o ka ko na mo aye ya da. Na next na kati maano kati ya mama pie e ma jo me de da ho o meni ayo ho o me chima na boy ni kunu na e ka no o zo ko ne to de da mama na ba nyama yo mbe mo ni because most of the mama na ba sebi o munni fisi ne wa bra o munni ne so o munni ne o munni wa bra e ti de ba ti o mi ro mu de ti de ba zero mu de ti e ti me sram ma no me akolo o to se na gini se uti se o mo ka to ni ho ho abrabom ana woni na ma obi o beti na ko yeg na 70 million ne ka 7,000 na yeti ka to ba ko yen ka 70 million na ana na mutu o mo fona so woni be bom pa yese wa de insira o mo ka bom pa e penyansa mo ya woni 70 million ba to ta yeti ka mu na yi so na me na premium to sister ba to on sana ko yen na nsa ya be bra enyi sika abale yo sisi o nyenye sa ai sebi ya de bo brama ya bo enye sika sika me de ke na me sere bi tabe so de sika so a wo ni pa mo de ta sika aye business am na ma ba be adefo but it say onye enu sampe person de be o de na ama ma sere mo ma sebi yam fa nyan sa mo brama sebi ye de me dia ni si ana no ata ti ene ko na ana ti na o ka tro se o kwa de na wo ye wa bra bo ndi o ni sa kwala no e ne dia ti so e bi no o bu ni ba se ana no aka tro no okay mama yemma ya idinu na ho na yemma brama ni yemma me tayo nwa idei Pastor Julius nyame enhra o papa Pastor Julius number na wote ne nka no na manager TK wo kasi total na no ya no ko na nakwe opa wasempa na no ya no ko Germany ba ye okotwa si ba ye ne oba se hu se ama is me hu ya se spray kakra ni o man kakra hodi ba ya manager TK na ya fa ka ne bo akodua wo kasi total wa nyami won sha wa o say na na fa ne de enko on fa ne ka ne nko ya fa ka ne nko kasi total amen yeloko o tie na o say I'ma tell the lady that nobody is fooling you people. It's an individual mindset. Nti nye mema na de ma ya dwene di agro na emom no eye e ma na nkasa ya dwen na why na di be di agro wa ma ho kwan dia na so wa behwe wa kani wa dwene no yo me se mema hwa ade ka wonu no ho se wa kani wa hwa enu wa hun say yes say that me catch me say me hwa ade nti oba adam nyina wo check ho nyina be sitiri ya dey trust na kasa no on say mema kasa no omo fall in love with what they see and a man so ya sum ye de enti ma sum ye de no we fall in love with what we hear enti dey better no eno na e ma ye fall enti se nipa ne kana nya no kura na omo so omo be ye odan me be ye lie ye ntro no obetwa na de na obe ye wo no obe pe no na mo mo ka cho se ne wo fa na akufu ado ne na ne asante hina me pa cho won kan kura wan kasa se ye be me bia makosia no ne papa na ayu eno ha no ya to de wi e ma ya dwen no since no mu di atemo so wa dwen ke to ase ma watch so me de nyina ni e ma ye wo problem e ma wo problem and me nim de nti ayesa e ma feel say without mema ye ntimi ntina eti ye bibia say ye boy ye bra ma mema because e be ma ni ma bra bo ma say here validation be from because nka as a woman sister oto no wife power say onye sika kakra bi ye ne ho ye kakra bi a oyo be mo a wa wo mamienu a waje omo ba bi say atetena ni munye me kwankra obi ama ne kra so ni nten kran de anya kokuru kesi bibia be kama ama no
ti wadu nkran dia na wo se wo ye wo ma wo wachi enti wo so obo wa bra bot se de wo ma mienu a wo hwe wo mo a wo papa ni ho so wo papa ti ase so wo papa ewuo bibia da wo so na akwa na asa de koye ayase don kwa asem na se wo pe wo ha mu ye oda se dia se ne sa ne de be ye wo fi se me papa yi mi hu ade bia oba ne kwan so ntimi nklemi ne papa bia so oba se wa hye da ne na tena bi ana sese ne se na opa ba bia wura na ohun se wo da moment na ya available na o kan ya na so te se wo ko hu ne fie na hu se hoye no na so te ase we said that moment na wo pe ba bia se bi wo benya kakra o de ebe hwe ho na nka wo pe kakra no 50 cedis a week no me pa cho se na ase ne koma ama na wo de san abafie and crying so sister kiosk estate ne kra na okọ han ne easy o she hacho me kwatena hacho kiosk estate wo ba na esa ho na wura obi dem a wo be ka se yi wa han friend say apartment ebi sie kiosk estate enya asem ketwa o enti no ne bo kra so kra nya asem ketwa ne nyame aye wadom na sabi watimi abo no kakra no nya ba bi wo popocho bi tira wasa do ho akoma be ma ene na be wa ma hwe ensema papa nti papa wo busuam na otu fu atu papa be na ode ma wo because asema o ka nyina sisi so ena mehia no mienu ena nyinsa ne kra minim ho hwe wan kan afi de osu wunim afi de ene ye call dofsu no ena se papa o ye panyin ensemi o ya na ye mpese be ka ba se ya na mo nsemi o mo pese ye ka first nam ni nsa nka eja papa fon panimfo say de sebi o ma dwimu do then so as recently no me ye hu say aha o mo kra no nka ne nka de be fa younger person a wo do mu kwase ka ye because wo nim say wo kofa pani a sabi no no be no dem wo ye na say mo ya ma ye nu ye ho enye fe okay so what I say ana papa mba o mo ye nu o mo ho ya do ye ho ye na ye do ye ho pa okay enye fe kra in fact me ya na wo so second story wo ababa wa Sebi ena make ema ye wo problem ye hu ne se be ma ni ya brabo ma na ka 3 years sister wa kwa 3 years nyame ye wadom etime anya 7,000 ato baabi na be ma na sa aseso na e ba otirim se ko store ne dan siso no be ma no no o se de ya de be nko na be ma ne kan enti to wa suma ma hu se ena ma me ko ye japade wo na sa aseso se wo pay o so wa na ado ho ba yo enti dan ne kra sebi on suma se be si dan bi esi na sa aseso enti se be da waje so ye mistakes be bra yam value ye ho me say before say who be fall in love with another person because one o call ye no na ka wo so your ho adru value yourself love yourself more hey se wan kasa uyo bi ku jina ahwehwe ma ahwe ho se me oba mu a be me hu me a se bi be ma nyansafo bi hu me a obedo me se de mitie bia ase ye nya ko aware ana relationship na eguma egu a ya de se ya wie ya pem be ma bia mpa ye bie enso ntisa odo ho a na obi nso hu wa do ayo corrections ayo nsiesie kama se what ya say be ma ne hu kra na ye ma hye na ye TikTok live bi me catch you say obi catch you say what's next after break up. I just told them say hey eat well didi ye kama dress well smell nice upia be ma ne hu an ye mbehye no obeka say nti ababa wa we no meja ama na ko sa na onu ohu a eye ne bibi no obehu na ho sakatu a say na say na me kra no me kra na me ye bibi wona brabo nti me dem me mesre ma no place value on yourselves na mo ignore red flags me dey bia red flags as meka we ignore red flags too much na fe ye moving on bibi ba take a bold decision then move on nehu ne say wan kasa betimi aye bibia ma ho eno ma na mema no omususu mfa omutwe condemn nyame sha pa oba pa akohwe sika pa an ena wote ne kan papa ena de e ba mema dwa ena de ankoye so mo kra de condemn na se sebe obi su kan se so ma ye condemn telephone try no say adwene team okay papa Mike no nka we ne ka ho ma me a ya press conference papa kasagum ni nyina ya odi akagum kagum yes fenam tonka yi Ghana for His Excellency. Me master His Excellency. We are command for na. O my imagine say Johnson di woman. Ba biom ba bawra bia no mo Johnson.
oh meti VIP mu ne ye kom papa me twa no se we nso de yawo anu so de yawo ba ko bi no so no so de yawo mo kai aya ha yawo bi no asun ka yawo fo nso ye so be correct okay bas ni jinai obi ka se oba jonso ana ja jonso ka ba ko a e kan obi a ani e jinai nti e jinai na mimi si ye no na me fa bas na chi o ko se ye kwan nti ma no sesa hosa ama mi jina ho sister bi jonso aka no hwe troza be ye de wa jonso jina ho me jonso a me jo wa pia ne troza nyina ko fom na say ta ha sister dai o se bra na de esi aso obi ehunu yonko yembese me kaza jonso de no baby a wo jonso no ngu se be me jina ho ngu se be me jina ho sa na mema bi etie yenye sika no pi Dr. Daiwu wo mani sika no pi no no opa baby awura ama won fa hunu so fa mo akon awurade fa ne currency ye ko santasi fellowship no say bema wo ye Kristo ni se nwosra wo so se tie emfa ba wa bodam ni srem ni agro hunu wa woro no nyina wo se nwosra wo so na wo hwe no na udi agro ubeko ama emma ye so powerful say the way maka se bi wa ho me say nyame bo wiase bema bi anhia abonsam da wo bema bi anhia abonsam da wo Adam by na bonsam be ne like o wo wie na dwuma ko woni if share one on one ni di nkomo wo impart niam wo ba mu enti ma ko duro no mo no bema ni bi enti do ba metimi aye wo no emema de sabi bros be ye no ho baby ami chapicha na papa yi watimi atu afiri ufie dross koda kios na me di mani book kios no kese na ma hwe baby a wo mbeda wo sha se nya ho na me picture no baby abada wo so oto nkosua kosua lu so begu fa enti ehine fa ahun sai kura na but papa yi eja ya mfa ho timi eja ni fie ho okwa na munim sa mo be fa na mo mfa de o che mo yire a don't go in so wo ko fa o yire chi na ye chew na de oba ni be jana o yire hu oba no a e so o yire timi dwane sa anya sa no wo nuru yire ba bia papa wo ye fun papa okay so eja ya na yire nya ni se o si canopy no ba bia adwo wa hwe enti wa hwe enti odwo so wi ehun se odwo so wi a na afeda mo se ba bia wugina no se wo bi hwe wo se den yo ti se toilet account na nsuo to na wo tie fi wasie won enu dia wo kwa wo nsuo na wo ba na wo kwa wi na wo ba no wona ba wo se eja ya me sie na mabu aya bum on wo ye wi na ti na ni so okay na papa panyina na obi anyem se minim wa ankra nkyere me wo wu ye mbo wa mfra me kwa minim se wa wo eja ya ye be srew papa dwene ko akiri na bra osi DNA test ye be srew se nka be ba ha nka ye be boa wo eja ya se o be ba ha akoma se akoma ye be boa wo papa ma wo kaso ate ni ahwa ya ma wo kama na wo se akwala ne mra nkran ya o kina oba ye ni di akire ko ya wo test na ye hunu doctor ko ni ye be hunu ni ye so ya results no ni ya hwe na ja ya ebuku a asema ba ene o se edru wa ono aka se edru wa ninja nsuo na ja bullet won kan fro bullet udur kuma say ninja ye be srew na o kasa na o kan odi kasa ne phone no enye etimi ti kwam se edumye okay ye be srew ninja hwe na ye be to aso ne fa kwala yi fa ni gina baby a wo fa no nko no baby ko so mpe no okay na onko no baby no nko ye na djuma okay papa nyame enshra we de tew happy birthday enkoma DJ Fori J4 no J4 okwa asante atima gogwa fine boy edi amode enim no eno no J4 ene wa woda nti wankasa wonua wo yanko brebo sami tuga
Kwame Tuga ese yema happy birthday DJ Fori ya wo Asante Achim Agogo enta ne yema kwa frefo abem na obi wo 2 single self-contained apartment ya wo de ma han e wo Kumase Kenya se abrem eti wo pedan na wo hia 2 single rooms self-contained wankasa wuja de toilet and bath bibia ye kama ensuo ne nkania bibia ededa na akwamu dia ene bomoden na efrem 0542 62 5999 0542 62 5999 Diamond insecticide spray and coil and one Nadia mosquito coil any spray wo dwa so a ye de ekum tontom enta frɛ ne one ye ka ho nyina ayewei ene ye de ehso no masem 0592 185548 0592 185548 nana ye bi se bragura sa man no mo ho ban pa we ebremu de obi ahia ban bom wa wo de hye bi wo bi ato de duro wo bi abo de dua ne nyina nana ye bi se bragura sa man na won hwe emo ho ban 0243 134535 0243 134535 Kovi organic tiger nut powder eya tadwe e na wono mo ayam ne kama faka wadua ne ho na wadua ne enye wadrum 0200 777 277 0200 777 277 3P garlic mixture garlic adrenwa nwaso wadwa so edan so pa immune booster papa eboa etu pressure yade asem 0248928824 0242928824 Alaska Star Enterprise eba no wallpapers and stickers will be say Alaska Kumasi Edu Mrs Anoche Plaza Prudential Bank dano womo eben wope 0554114878 0554114878 Dawood Herbal Hospital Dr. Dawood peja ene de ahomache no mema nyina esika no pimese sa oye ba na asode ahomache asa wo kwaye wade na to ani na hu se bema na sika no pia na chese adwuma na si eti bomoden na fo ani kire mu ewo Dawood Herbal Hospital ye bema ahomache ya na wo so watimi esika no pini bi 0244886437 0244886437 dia ba sisi aye ba afrefo ebebem sankofa na traces yo kana wo kam so de mesia na mesia me ma akula no ense nyinsen no na se wo se wo pia sof ma me ne to twene wo twi fa ye so odi dis of ma me na tem se nkran so asofofo mu go ni mo pa wo nkana ho onim de omutimi ye sof ma me ne kire se onye bone nti bone be no betima kire se esumesia na wo bentin waye maye bone se nti se na wo ka so twi fa ye so didi ya tem na me so me hwe ensem se na esi kɔ na ni soso na mi ame fa me ho adwe se me pɛ those two di akɔ nti me di kɔ tema those two fa tema he tema ho no na me wɔ committee 18 okay na wo se wo ka sa wo de bɛkɔ asɛm bɛkɔ ba bi mpɛ me ho ba bi a wo de asɛm ne kɔ ye asɛm no me de kɔ those two ne ho no ana e ka ne se edin na wo ho na me wura fika kra nti me de kɔ those two mo so e ma me krata ma me de kɔ ma agya yawo no nti agya yawo no agitum se e no korɛ ye fle no gitum se e no korɛ me one ma fa afuro na so nyinse na wagye atumu kura me wo a obeye di ani no mo ye se di ani 243114497 wodi ni ba bia ka se friend Omia Kwayo poku atonsu market papa abuafo ni bi Akoma 7.9 omo fo mu duma bi eleyi enya atisu emano moto de ne ntini makunu but game to amame in fact ya besre ya ba etumre bi a papa mo enyere bi wa papa mo kura baba pedimu baba wa wo se oba ne kura no oni ntra na yebusumi mi no abeka kira so anya no no plan say wo di bi akọ o fa di akọ ndi nizu abade a no nkwan ba bi na obi a no obi anyim wo be bo amane okay yo do se wu se di pa no nyi wo na so wo o nya sa ya da say hello di ni ba bia kasa free tell na de ebra no ko tietiem tell mesia mu nyina bushafo Ati Information Center, they say me so e Joshua Benase, and if me so bi mu ai. Okay, ate ye be hye no so ama wo. Oba we ya wa bla ko nya 70 million pa. Sade na be ja ko ba ko ka so kan 7,000 isa. Anokure 7,000 na so e. Enta 70 million oba ko bla pa ko nya 70 million. No be ni oba na so ma me on so wo. Na wo hia wa ba je. Oba
Yada say hello Kafra 0322498035 0243114497 tell Woody baby akasa free ajo so tell mo tell example block ko mo hawe ana ba ko na ya am sa da men char wate bakra na mi ba ya ene jo ni se se bi ko bi dia sempa na di ka ba ya wo ba de se bi we jimi fo pa papa no me say bro fe me kan penye prepa ye tekno papa no ono a enye wono a obi a wodare yi mi lawti je amafo fo pa o sha papa ni fie em me japa de e do yi se kwasha papa no wudem enye wade amaye wie bakrao. Did I say hello Fachame 0322498035 Udi maybe akasa free Papa ma eno ne ani etimuna ma amentia professor ni ma Australia na amentia best mom ni to ni akola no ye na e ma bi ta ko ni aduma na me ko me nsam so no na ya na de bia me ka e me yi kula ya no wo mto bo ha oni se o ni yi o ti se du ko to o ke sia e de ma na ko pa si nya wo ni ti na o to onyi ni se no because onya wo fa la eti oni pesa na manfo be pa la okay yes tiramo eti aya mo mamo bo nya de kakra ya da se wudi ba bia kasa free last caller oni aba ofa kwata ni ma so mo kofi ase no tankoji oni aba ma me ma anyo abedwafo nyina mo ni adwuma na ye papa ne yesere no won konsa mra biem no menya asem papa bi nkan kire abedwafo ene wo ba no na asem a me kan twa to se ye nua ma no obebie ni wa ne ho abo no ho so eti enua ba omo fo mo buase wo mo ho na mo tuo betutu ma na mo eti no obebie oye 30 years o 35 years o ho mo so na bra ho at na benya be ma obeboa wo me da tini ni aba ya da won so wase me de ama Serwaa Sarpong producer aye Ishmael Haywood nana kwa koko obapa akoso sikapa evangelist Samuel Mensam and pastor Julius Naba wuti yenyina enkanana yaw adama wo share yen e wo Facebook no eso sabre Akoma Sports na edru so ye do wase ama mo anitie Akoma dance your na yet me diatina all day. Akoma FM 87.9 Akoma ejo.